a friend William Sesu eko fa omo fa ase baako e de ne ba se onfa akola ne nye ne ba na onpo me no ma enti school mu na teacher baako frame se ukunu ontu akola ni school fees na wo fa ase we bibi nya no school nim enti mi di a kire okayem so onye ready for awo na wo hwe ne wo fa ase enti mi be fa mu na me ton pure water e wo kantamanto enti no me di nkola ni ko school ana makose be ya me nyeska e di ahwe me mba sansa ni maka me hontam se me pese me wo ha awo ha enti na ma wodi ana ese me hwe wo enti mi gina ye ehwe mofra no na enum na be ma na ese obetu kwan wanka nkyere me enti mi wo na be frame no Akoma mu nsam dwumadie no ene de ebra wo no eno nti ba bia wo bia no bomodia na etwe ben wo radio no na tune eko 87.9 obete Akoma FM woda yakoma so na chese edemu no kwasem moda yakoma so nti ye ma obibia afishia pa afe enko emetu yen emfie so ahoden emu na chese ye nyina yeda so ete ase obehwe bi ewo Onua TV edemu live baby awo bi atokromanchwa eni ntwo no mu bi ada ubenya Onua TV ahwe nti sabre ubetumi ahwe Akoma mu nsam dwumadie bi ewo Onua TV free dajwada ediko sinifia da so sabe pepe so ena Rabi 1 TV nso hwebie ena Osekrom TV nso ubenya bi ahwe ewo so na Facebook no ya Akoma 87.9 Facebook na saying network you know all over the world problems inti obeba Facebook Akoma 87.9 FM na onso to me abehwebi ewo YouTube Akoma 879 bomodia Facebook no like page no comment na fe bomodia share emaye na emaye monsters YouTube no so obeba modern was subscribe page no na we me notification bell no separate so you get notified na onso wa share ma fufuro pin so to me enya bi ahwe na wie na channel so say Atomic Digital Satellite or the 4 junction we biemu ewo Hotel Boy Radio Modern Ghana USA OPD Radio GH UK Free FM 97.5 manager da chehene wone na dwuma yefo biemu ewo Tachiman Arimbota tetutu kwetwini brofedu no tontals ne security doors make us say wono so wa biemu ewo fenum yenu ya say ewo so aye hey ewo ho so obetumi etie bie atonso S-line new site also wonu ebiemu papa atonso mpabo fom ewo so wo fa Akoma mu nsam ni agro anraga junction taxi drivers ho wo fa Akoma mu nsam eni agro kra na bia ni krodua nyina so Akoma mu nsam wo age atum ewo fans of Akoma mu nsam mon share ya dia to so Maa Akos great family Niki Pizza fan club ya papa Nikita yenu aba yenu aba ma Pizarro and your sister Nikita make us say one e dia to so so and a charity group foundation so and also and that's so na Maa Akos great family at ho and also monko so na fe mon share for my na pure natural ya with the 3P garlic mashaba and a grow fine with jadro one and also yesterday first story ya and ya de ebrewo story no anode and unti bomodia na tweben we radio no TV no Facebook no and afa we YouTube no TikTok no and also bomodia na tweben ho hwe na afa share efa maye mameba Pastor Julius Akwaba na update ya onfa emaye Pastor Akwaba mejo so boko de ami adom ne hoye pa masa so hoye Christa dom there is wase an update be no ma update I think say last week na year party and a basset invite a continuous story the kind trans and sana basset balita a continuous story say at here for back or meeting the atos wa nanka nyame adom basset ma me anka sa haja aja tum say obeba ama aye DNA no na the unfortunate situation say basset home fa no aha na sabi yare so de obintimi nyina mu na enka sa chinchinchina be DNA wanya aja tum so be no nko ade eno ne asem den because initial no mpese obeye ena nyame adom say waja tum so obeye na ne ma me so aye ready say de tie bia na obema akola no aye de se sefata na fati ba na ne ba ordinate ne ba ko waye ho asede ba so na nya ne ba na afi se fati nso fi so twa fa ba bia na ho amamre bia na se bibia obekwa ya ko hwe ni pakura na akwa hwe nti update ho no so far eno no nyame adom ba setene ma ame nyina ya ready say on beba ame ya die nti ye bom nyame mpaye se urade be di o madom na obema mo ahoden onya ba setene ho den a ye ne beba na ya ba be ye die ne no na atiefo nya hu say fati asen ode ba ya no emuaye aba
na ahye nyame animonyam nyame insha papa say o the update e ho e de amayentimu a na mo bisa no sa na tie pepepe na afa mu a mo bisa Anita yenua ba na wonya breast tumor no eno so nyame ya domo a ochina ye de ho update so ebebremu nyame insha papa Pastor Julius afa muma yenkwen na yemfa ye first story no emfa emma ye ne ho komo sanse story no ano ede na yenkonkotie oba afa mu ha ya na mama yapom dabi oni wo for me pa cho mane so na yente won kan ye wodin me dey fear dance wa efia dance wa every hina by pra river okay efia minimum sese ko baby ana wonu wadanfo bi nya ntokwa bi no wani abre pa enye se na akasa meboa ene no kra ti be pesa woni mi din komo to se de wani abre pa because wani mre ya wo fro soro okay awie de bako ede asem bi na nam na yede abepie wa ha ede asem na wode nam meni teacher ni bia wo na on ti na ne hwe me pa cho onya asem o se eno de anya asem she u fa no start from king ebesi form na ye hunu ba bia wo ko shia wo teacher ni no se no kire wade o se na wa ye da yo pa cho bo mode ana mani abre pa ba sho no nche made yanko no nche made yanko no che school for Friday na me ko praise me no Roman ana edishia ye ho e wo ye area mo ho na yete ye ho no ma this year no wonya 3 years e wo ha no ye wo ho no ma na nyinsen pm ana so me enkoyi ana me se da bi me enkoyi ye fie nyinsen wo ho no ana se da bi enkoyi nti wo ma na me ma me ne me papa mbeti asem no o meti asem no ana me ka ase aye no kre nyinsen wo ana mo kwa pempanyifo ana mo kwa tina ase na mo ka asem no oji nyinsen ne tum oji tum no onhweme be 4 months na me ko hospital nti mo ka asem ni wie ye no still na didi sika kramba ana ma mi sika ase me fan ko insurance na mfa bi nko je card na me ko je card na me sha ase me continental mi wo mana papa sa de asem ko ma teachers for ne e pariva ho for mpanyi for na mo fra asem no biem na mo tena ase ona mo kan no ka so bosumi bi obema me adidi sika 1.5 oho de na mini manko bi ntina mini ho no masem pai omko meeting de na mini ho asem ana me papa ka se no maka adidi sika na to ho no for 1 month 1.5 ana de beba entina me continent e be on mama me 35 cedi 40 cedi 35 cedi 40 cedi ade teacher ni ya wona ya pa yeah yo dia ya meme ya yo wodi ya wona ya pa ashane ya pa enti se wu me kan say who defending teacher ni no ananse o pese wo cover ne up in some way ashane and some no wajabi wom because wo ba ya ni tie o say yes ya de anka me friend teacher ni no wase ona ke hwe ya ho enti me pa cho ye pay details na wo gina saying no form 2 enti ye kasa bi ye hia bi details ase che say mo hia nsam langa ye hia nsam no ankasa the teacher ni ye kasa ko yigudie na ode ye wo ade na okeka che papa de na okeka che wo maame wo ko ho ade na na ode ye wo time na wo ne no nya wonya nyinsan ye no ehina fa na ode wo ko ma ye run down that fresh as ye mesia wie that time na menini nyinsan ne de na ni fie ono ahan dan wo ye honum side intina honum na me ko no obi anim say o hona me wo intinyin ne ba ye mu no no ka se me ko nyinsan na me se me yi enti wo ma na me papa mo ba ya meti asem still na mo kwatena asem ka asem no still na oba me papa anim e be ka chere ne se omu nyinsan ntinwo ana papa so omu nyinsan ntinwo no fe me ma me wo phone so wa afuom na ma me ko afuom no sa fe ma me ka chere se omu nyinsan ntinwo na ma me se da bi omu nyinsan ntinwo ona si yo ati enti mo ho ma wie bi na ofre me o phone so no ka ase na medide ana msi mendigiye ona sesa ana msi enti asem oba papa ho abeka chente ya wode
Into casam no crown one popo. So betras to say, one casa send be. We don't mean share me all the year, measure me home. Me ma member boame, me afa me ho afa me ba. Into so share me dia, would the ma on honeymoon baby or me home. No see you. Into home man or catch him say, on one family so on me babeko. No baby some see my insurance, I mean insurance. I'm so insurance in the no see you. I join the images can call. You are some insurance. On a mammy 70 cedi. Some found call insurance. And I'm the coin I'm called J card. ABBA and I scan a sign. Net Ghana card. I would just so. I'm naming Papa called Ghana card. I can't be Laura family baby. No school. And I'm a friend is a Laura fan answer. No see you Oba. Or do Oba sir and Papa Chia Laura fan and the birthday. On a saka say me quotra. Me koyi ayina me koyi insurance na me kwatwa me koyi photocopy e me insurance ne so nti me baaye no na me ka kire me se me nko adehia na maba nti me baaye na me be ka kire no so oniska na Monday na me ko ho no na me see you me ko na ma me 50 cedi na me sha se me continental me ko na oso oniska na ma me 40 cedi na me dia kwa aba me ko akwa lab me ko akwa scan ni na ewu mu bi me ebo ha me kwa no ama me 35 cedi ebo on man so kra me friend kra pa no send o pa on send e wo honom nti o ma ana me time aso na nka me wo December ana me ka se me time aso nti ase me bra 2 weeks me ka on fi me ma ka on fi me ana me aka sa me ko di pa kakra na me nya eska ana me de ko odwa so me ko na ese ya ma member e wo 12 January na me ko I see my member, and I'm see you. And I'm a friend. No, say, oh, my doctor's one son, sure, says you, bebum. Intimation says, me pay moja, I see honor. And I'm see you. Be catch and I catch him some brothers, and I will honor to me fair. And I'm see you, Mate. Be family Brahman, so I'm say, oh, say, no, me private honor. Yeah, me need to change in shady, be friend as I know. Until my Thursday, I'm away. We na me friend wan to hwi ama akora no hu bibia wan to de edi drawing kwara bia so wan to intime sister me we na me sister to turn your money bibia me na edi ko ofie be 2 weeks no see ho no e me hwa akora no ono wan to hwi mbai ye ho man no de pampers nkitenketen soft pampers na ma de na me nsa nkitenketen no de shen 15 no o de me nsa bai na akora ni susu na kura ni suye pa ni enim de na ha no na me fisi almost nduro akwaye twa na furuma na furuma ye ne ya ntino ya disi ehia nduro bi na de ama no ana me friend no ye adwuma o sa twi taxi ana me chere ne se oba finkoko oba on to nduro ni bi o hoye de embra no see you because I be 2 months no fi me because I want fi me ana me so and then Wednesday and ya jodifo bi ko di dwa wo price ho no maduro na eye intino omam to bimbe ma na se ai na omunji receipt nka ho ana me see you omo buy na o se receipt ni wherever ana me so receipt ni enim intino onye den on face kan ma na me fa ma sister no ko face ka ba na me papa to wan chia me papa oba no di pampers aduro ni see ho no dani na ni ko fie ko face kan buy ma nkasa ye woma scan baba na ache akra ni benya 1 month ana me ka che so me ko fie na de oba foforo aba aka 1 week na manya 1 month na de oba foforo bai na me aka sa me ko oba no na me ko ka che ne sister unim de be ma na yo no se da bi na me so ba ha what so so ni oba bi awa na o se da bi ono de wompi na me se so wonti ye de ma me kan che ono me na awo oba ade acha me nya 1 month into one hweme fisi me ba ya kronfa aduane kransi fie hoda on face can see fie hoda inti nipa na na neti no se ni se no te no si yo wate no kwa boy ni ko school oba be kire no wo busa sa ya mpa na msi yo no je me number na me so me je ne de me wo ha be 3 to 4 month of friend me se membra me kwa no ma aduane awia mote ho no na oba ni busa me se be ma ni ba krom ho no how many years na me so o ko 2 years ni na sisa o so won ba ha no mo nya 1 year e wo ha no na me sisa o ni oboa ona so wonim me
ono bia wo ya ye fe na fia teacher ne so onimo o so onimo ka che lady ne so onimo nti mama nsi fie ho biam so na lady ne ka che me so mama nsi fie ho biam ala ko en wan ko to teacher ne dabi me ko na ko school ona si mama nsi fie ho biam so onimi dia mama nsi fie biam na me sesa o so onimi ona se na nyi na wo te ho no ma wan ka hwe am so onimi o se me busa me 3 times so onimi na me dani mani na me ba fie me ka che mama na ha me mama yi anka wo ko no na mo am wo se mo onko ho no omo ne tina ase ka asem no onko bo mu amane emu ba akwa amane na me call sister bi ho no lady bi ho e friend sister lady me call ho no na me ko bo na amane ase say ni say na teacher ni na ka hwe again so woni me ho my sister ne frɛ obo ba o from mom so ma ye busy that time no so me papa frɛ dwa so o fa ya anko na omo frɛ ne headmaster on any whole school ana head ne ka ase udo mom fa asem ne nko ba bi o pa o ma chewa mom fa asem ne nko ba bi a no see you wate ade achinya na de asem le ko ne headmaster nim ana ndie minim de omko kan wo honom ana this kabai fees me we na fe no de 1 month esikaba say 1.5 no this kabai ana me papa ejima me ana de second one e buy na papa ji na de mame inti ye wo ma this kanemba Yoma is Kanimba. If one were to meet 3 months, 4 months, and son of the 1.5 per feel. So they bring me the sika. Yoma no so Akoma. Anna Messia. Say woko. When Jayashe. Unswa pampers in so. Watch him with the pampers coma or famous magic aquane honey, mamma, quene pampers nesamana. Na me gene man or jakwa na se me kofi en ba na me jakwa me hon man akra ni so na ofem fon se me jakwa na me di me kana me ko jakwa na me ba na me sa se wo ko na se ai na me se wo ko dia mba je iska kakra na ede na ko bibi hia me amedi ato na se ju me gina ho ba me gina hon mama na bua ne hu nyina wie na ko ka na ho na se me mese me ko e wa ni bi be we obetu ka na ko na me sa na ba betu ka na ko sen wo ma me gina hon sa wo betu ka na ko sen Odie ka de obeka na me de me nko me fie ono sisika na ode be ma me no akra ni na edi ana me na me di ana me sa na semu na obusa me o musa de ma me se so wo a akra ne anya no ma me na didi ansa na akra na nya bi edi ana sa na me ka kire no twifa me so kwatena ka anim o tu ka na ko no ana me kwatena ka anim se onka de obeka ansa na wa de o tu ka na ko wan fi me na kwan kakra bi de one of buni ka na fa hono ko nti okọ na medi me kaka cha na se so onim na okọ amedi ni genya me ono sa akọ ono tu ka na wan fi me na me ko ofie nti me ofie me bo me mama na me papa me mama ama na papa ni o me bo na mama se me da me ni hwe ye me ni munsuo na me ni mbosom ba me fasting na etia no so otwika na ni bet no me nkunu me ni nipa bo na mabeku no ba me 3 days fasting a che nyankopon si odo mani na mubu so na ni bete na oda kwalebu na aji na ya twitwa na nan na e ba ya me fasting atia no me ni mbosum na me num nsu bi me fasting e de atia no enti na ni bete no ya den ya twitwa na nan na oda kwalebu se be ne da no ma me se me njai enti sa me pie bae no not abontin on me papa edi hu nkomo na papa fe ma me ba ko wo ya echi ho no fe me papa kuma ba ko ka ho sise ni se na teacher ni ne dia ba ono busa me se me ma boni dua na me se da bi me mbo ni dua ono se me ma boni dua wa dance fo na me so fe na dance fo na he den embra na ye na girl no ono girl me sa me se me di ni jansi ono me se so ba na me se me di uja nka se me di uja nsi me ni nsi obi me ne mbosum bi na nka me de me se me fast na ye den etia boy no na me de me ni uni asembia girl na me ya aka esa de ntia me de na ni kuna ai boy na ko ne master ni no kra boy ni ntimi wura na tare mfe no ho si ye yi na de fi teacher adwuma na me se sa o se ai na me se ju mate so afede okoye menim de bae ono nsandi eska ono ma ye hwi no waja hoko onhwe yen ala kra ne be yare akra ne yare na me frɛ e ka kire sa akra ne yare wan kan kire se okɔ odi amanfo okɔ nkoko wan ka san kire na so wo ba na still na at that time no ohwe minti no me ma me ne be so sa de asam na ekɔ ne head nanim akɔbɔ na ma ne no ahwe de ebesi na ma me kɔ ne headmaster nanim oba na akra ne yare akra na akɔ kan papa sama ada se obekɔ no ada no wasum na no ada
Anasu wo no fo no was ordinary say no wada. Akran wanya bosume san ya kwakwa papa se bo. At that time na no obe akoko company se. Mama akran we sha ase so wo di nkwara agro no me papa na o sha ase. Me papa dada sa no de sha ase. So odidi agro. Enti me papa mama de ne papa. Enti samuko complaini about the gen headmaster oba na akra na ye den na pese. At that time na dia chama wanya 1 month na me de ne call girl nanim no. Anko mo be ya asem ne gidigidi no. Oda na odi ne nsa atwa na no wada. Ana me ka che ma me bi na why say that bi no why say. Wasum no. Akra wanya 1 month. Ai. Ukọ ba ni wasum na no. Oba kwa wada no. No odi ne nsa ise. Wa ba na ba ma. Oba. Na ma ntwa no. Ana ne ma me se ai ma me fo bi si. Akra mom pe ma nsonti no. Me enka ne papa asem bi. Enti ya amfa na asem anko ba bia. Enti me ma me de ne papa asem ne ko ne head nanim ba ye. Ana akra ne yare ye. Ne yare mu ne na ekoye akra ne surgery. Ni papa na de ye koye. Imekuwa clinic bi. Ewe ye honom. Mekwa na okọ toilet na emoja nkuma. Ana mso mu ntime. Nti ye nkọ dwaso anati Roma. Ni papa na de ye ko dwaso. Owie na oji akwara na mekoyi akwara ne foda yi ni bibia. Na mbusa nsa untu akwara ne din. Na se din be na memfa ma no. Oka chem se me ha memfa me din ma akwara no. Ana mse memfa me din koye foda ne sen. Ana me di insure Mary. Ekoyi akwara ne din me teacher ba akudi. Na me de koye ne din. And the Islam Mary. Pashane. I'm the koya koya. Then that's about opportunity and one for them and idea to so. So also want to me or ma kwa ni din. Anytime my friend say akwa no, o ma ni din bia on fi me. Inti me dem me di me madam din na ye den. I ma akwa no. Inti owie na awokon, ana kwa ne sorry ye. Me papa, dada na sa na papa ndi ko wura ka ni no tu ka na ko Pariva. Ana me dino kwa tumpa so eya na ofre me akrado ho tisam so eya ye o ma Tuesday na mka se me nkoyi Wednesday na mka se ye nkoyi insurance akrado insurance na koyi insurance ne bai e ba na doctor ni ba ko ka se ye nko twa scan ye ko twa scan na papa ni timi ma yet na hon ma no wa frɛ fofa no wa twa letter na audition verb mam no ka se me fan koma doctor's phone na me de koma ho o mo hwa ade na am se na me se ada ye dey asam na so enye hwe ache na mbe fem sakra na dey so mu any surgery ba bi odidi fa na hwa sei entina na wo susa no na me see you mate nti e ho no ma na me fe na me ka hwe na so wo dey mami yamu hwehwe me fa mpa ebo njinam na kra no ho nto na me see you mate mi dware na ambulance abegina me dware me ko edem ho no na doctors for atwa ahia kwara no ho ma na mo transfer ye kwa agogo yekoda honma ya woda na mo say omu hia moja de asine so because ebon man ya omu de ne be ko theater nti ma me makwa na aduane 1 week no ndidi ye yes abe no nya say no nya 5 months why 1 week no ndidi ye aduane nto ne ye modidi ana wafe nti ne nsuo ne ayi no mudi sisi ne so saa amesi yo nti omu ye na Friday ana patututu no be fa no na mo de ne ko ye surgery omu yiwe no mu yiye ko ICU yekoda ho be 3 days wo honom no mu say yiye ko am sa so hye boss ba batwi moja na makora no ono sa no de wanti ni amba ende honom de oboae se ka sindru a ye fe na obo mo ka chem se me fa me bra mo fa binka ho me fa binka na sa oba fa na me nya ejuma ho me bra mo na support yes oni se ahanom so de ndru no enye 50 cedi asem unkita 100 cedi unje draw agogo hanom unya ba ya na asma se ko jindro fufuro bra unya ba ya na asma se ko jindro fufuro bra na yesi yo nti omu wie na mka se omu jijen omu ya operation na omu yiye ya nya ba 2 weeks wo hono na omu yiye na mka se e kan ye 9 million no send 10.1 o send 10.1 e ba se ye mpe bi nka ho ne fa nya lorry fare embra na e kan ye 8,888 It's me we na msa mama nsa mama eyi na me receipt na me kogu ho no receipt ne anyway no kwado mama afa mba fi me buy one si hoda ono onfa adidisi kamba sakra ne ho tesen sakra ne ho tesen onfi sakra ne ho yo se ne ho nyi onfi sa na sakwa akwama no buy
oba na obehwe akwa no na akwa ni pampers nyina sa fi so oja akwa no ho akwa akwama no wonsi ho biem na papa friend ne say akwa nti say otimi gina nti no oba amna so edi senior masa nti oba onto bimbra na si joate fi ho an friend papa biem besin le amba nti dano na mekwa konongo na mekwa top pampers 72 cedi sana wa top pampers ni bia ba Monday Friday no friend me meje pampers na pampers 2 ana say ana 1.5 ye di sika ana say what top pampers no maka sure say cute no eni akora na mfa wo de bona na tu nyina gunsa e ma na tu nyina ekọ maka sure say cute no enje akora no wo mama na ka to wo kan ekora na nka me ton we no emma obi fufuro na me discan bia so akwa soft care ni bia ma no eno na eje no eno so na ne nefa wa nka ma makwa akọ say hon man wa test me di ma tempo to o test me metime ya kire wa nka obetimi aka ya ma wo de be ma pastor na ye de atoso no obi atumi enya bi ahwe o chekire ni ya wo bi ba oko school na wo so kira de wonim education ho mfaso wonti na wo se me ye teacher na ma kire nkrofo ma de na omo so atumi aba yi okoni ni na fe chekire ni nyenye ma school for dia sane na anu ade yo na wonyima school wa wie kura de uboni awia bomode na hwe nkura yi so eno so akoda ne boachi bedim enti o chekire ni nu asama na eguso a na wie ye ne ayi afiadanso a ka ho asam no o chekire ni no ne din e de Samson Yabua ha Akoma 87.9 FM mamu nsam dwumadie no eno anu wasongu so awutie no na wohwe bi ewo Onua TV Rabi 1 TV ena wo say Chrome TV se de ya network na jiji pa enti wohwe bi wo Facebook no YouTube dia TikTok so hwe bi na so minim se obre pa no kwasem obre monfa nche ye pa okay yentu aso odidi matem no twifa me so na that time so catch oba ne say memesi mama bonidua no catch me say mama mfre ni biem okay nti na me mfre ni biem o so wo bondua no si dua no dua be na abo no o so memesi oba ne si oba na say mo oba so no ye dance ni asam oba ne say memesi me di nsuo gya wom am ti nsuo be na me si me di gya wom wo ho anka no sorry coffee nti be ma ne ka asma me mfre ni biem na me see you me papa na emfre no sakwa ni hia bibia na papa me papa so fi ono no so mfre no nya sakwa ne pampers san ya papa fre na me papa mfre no okay enti yenhwe se de na akosie se on hwa akwa no ebimba skamba ana akwa ne hia bibi nso a me ntimi mfre no nka nchwe se akwa ne hia bibi ade na ntimi mfre no o se ma me mfre ni biem me papa na emfre no sakra ni hia bibia me papa na emfre no nti fi ono mo no so mfre me papa biem okay see akra no nya sen ese akra na nya 11 months 11 months okay na wo see bra wo ko shia teacher ni ya friend sen Yabua Samson wo wa hene fa o pariva ba o cha de wo ai Roma e wo hono okay let's say baby your teacher ni try there nya ho na na wo school but that wo ko school na me ko presby na jina say na me jina form 2 na me sha say ni date ye me nyam ye no a me be wo ye tobo na me jina date ho no na wo ko school GHS2 and we share teacher ni no wo no so kira de sabra na wo fie san GHS2 na wo fie san na wo 17 years na wo 17 years enti no ada wo school na hu hia wo o na hu hia me enti wo bi a wo ko school kama GHS2 akaka mo be wie GHS na say wo try wo results the senior high school enti ada na kire ni ya wo ti enwomesua se ebe se wo pe na wo so ja wo education to wakasa ane me so me pe so me nim si sa na beba ade na beba na me nim si nyinse ne ba ka chem si ye yintungu se me pese me nene wo a me pese me nene wo a me wie school na ma ba ne yawo na me si da bi me nyesa me fie ye nyinse wo honom ma ba be ku akwa a wonye hwe o ha me sa even though kra no so ba fie kra be ka chem papa say o mo mu nyinse ne ntungu efe me ma me wo phone se so mo nyinse ne ntungu me chese wo ko school teacher ni a wono so kire nkoda de
wase wo pe wase maame ebi a ho ye me fede obeka no me hu so why wo bada hu afeche in school no baby am kira de school mo fo nyina me pew wo sina wo nim se wo ni teacher ni ko hia de na beba me nsiri ye o ana me se wo sina wo nim se wo ni teacher ni ko hia de na beba afia dan so amenu na edi nkomo wo sina wo nim se de na beba me nim se nyinsen beba musese na wo nim se nyinsen beba musese okay enti ya hwa family planning na method ben na mo yisu na me use family planning na me use na wo yisu mo bia but na wo nim se nyinsen beba na me face ono no use o use adru ba na o use adru o use di adru na me face o use ba na o bisa no da bi na wo ba wa use adru teacher on be ma no bom na enko no adru ana wo so wo nhya no se bia me nka asem wa mo school no mo nkonkoye ana wo so wan hwe se bia wo use condom anaso wo use condom wa hwe hu no wo no nko ane wo your first boyfriend okay enti na unu si yakoba ma ho ayanyem avia mama na wunu se wo koba ma ho ayanyem enti wo ka che me se na wo teacher ni na se na koda na wunu se we beba no ti se wo bi a woni mo hwe that be so no we teacher ni and even though say you ko have sex so no be ka che me se o jiska ko to aduro no ana bibi sabai wa anya sanche me da mo wa mamiska sime mfa na wo request Dabi. Wonu ni wi on first come on one first come na won kan che say papa empra twene de me pese me no twen ba me pese me nyam enti ya wi me miskan kwato duro no so me nim say obey Saudi bibi begu me mo or the sperms begu me mo ade no ka che so wotu na bani abiri o me say na unim say what this sperms ni begu mo no na o ka che wo say wotu like otu frim Dabi wan kan show me sir and now we will low sperm count. Minimum. Afia, Mama. O will low sperm count ana. Ba show minimum. Nia wo kano menti ase. Wo nim se teacher ni ne woda wo de ni hunsu your sperms ni begu mu. I can't think fa. Me pa cho kire me. Wo mo wadi nkan na o ma twempran sen na o mo ya na wususu said the same thing and e bia teacher ni so be practice. Mitio me fa so papa tio me hu wo papa kra me hu kra because the papa die no wadi bida yenko nti wotio onye masem kra me yi madwuma me say ni na wo former boyfriend or wo ex no edie na no wo mo ne wo ye nti nyinsan ama na wususuo say the same thing and a teacher ni some say ye bo abeye oh no mo ba ku no use CD no dey for me oh dey bonyum no Dabi condom na question okay no use condom ono una ka chen so use condom ono na kwato na ade good enti eno dey wa anyem da Dabi wa yin nsia guda ba sure Dabi teacher ni ka wa boyfriend saying super ba ku ni teacher ni no two teacher ni ka ho 3 Dabi 2 teacher ni ka ho 2 that's just who more experience who more experience ba ku no wa anyem so why teacher ni no anana wo do no wo pe no ti na pesa wo di nyinsan eche no wo dia because wo nyema no wo be ye wukunu Dabi woni no twempena abosome sen ansa na wonyinsan yatsa be 1 year no eno kra no ndru 1 year papa ono okọ weekends okọ omuma akwan no ka chem se mama me friend biem na me see you asima me ba ho nso bia na me see you mate inte oba ofi Akoma ni mu bae no ona me free school ba no friend se membra na me see you me kwa no ka chem se enwumre me fa phone na me friend no na me see you na me ko ji madam fu bi phone na me de friend no se membra on na esa together biem musabe okay nti na one hwan na net yes abre no menim mama ne me papa ne wo oh eni na kwan be so na wo fa so a wo ko teacher ni wa mama no papa hu no
anam se na me ko hon na manfo nim paase me ko hon ba na me maame mu de no mu nim se me ko. E kwan be so because wo no maame no papa na tie. Enti kwan be so na wo sneaky de ko ho. Ya o maame no wo papa ehunu kopem se wo di nyinsa ye. Na me ko ho anytime bia. Anytime bia. Me ko ho no se me nya hwe ofie a metimi ko ho no. Titi o se wo wo de ya no ma wo tumi pie wa bra. Wa wo fo mi sa hene na wo. O timi busa me ba at times o mu ni ho no mo dia. Metimi so ko hotem bia. Me pa che se o mu ni ho a me ko ho no. Obwa. Wako dawa ma dia cheda. Pa che da bi. Enti brebe na na ko ho. Ebo awia mu ho no side. Fe awia mu ho no. Na unko school. Ye be free school aban. Wo free school ba. Wo me yade wo fie a. Wo free school apon aba na wo san be sisa ho akọ boyfriend ho. Ne ya pon be tu. Ana mo so pon be tu nti me ba ho no ma ebo be fo na me sa ko me fie. Ma ko yade wo fie. Okay, nti wo pon school a wo ba teacher ni ho straight. Dabi. Me pa sha se me ko fie na me ko ro me ho ba. Ana me ba ho no. Na ko ho. Enyo na anu aduane na wo ye bibi mu a wo fo. Na me ye. Me ko nsi onyina wo fie. So wo fo ehunu da so ni teacher ni date. Dabi. Confirm say. Ni send by. Wo first boyfriend when you fie say. Oh 22 years. Wo na wanya wo first boyfriend na wanya fie say. Me sha say date na mo 16 years. Wo sha say date ye na wo 16 years. Nti okay. Ti woni wo first one no date be 1 year. No Then ni jai. And some be fie teacher ni na the age of 17 years. Nti 1 year bias woni teacher ni ye jai se nyi nsan ya ka be sa kwa another one so. Dabi. Wo boa. Dabi. Adan teacher ni dia na no ye ma wo. Ya wa wo phone to me enye enfama wo. Cheme. Dia na wo mo ye ma wo. Ebia na wo phone makom de wo. Ebi kura na wo squatter de kura tete. Ebi bibi adi nti na wo school ni wo hwe so nko school. Na memasem. Bye. Nyahwe. Yay! Afia? Mama. Meme nyahwe. Utu mi chiki. Dabi. Ayahwe. Sister, ayahwe. Wa ufo no mo show ye. Oh no mo hwe me. O ma kwam do. Dabi. Enti wa hem na. Afia yabu ayi danso me de yabu adi asoso ma ya efro no ya preko. Ma ya wa. Me say wa ya sena. Sister, me near bresa krodom ni kotomoja because eso no say like unyahwe unko school unko school wa boss san like a wo for crane few any ade na bia wa question teacher ni I come do but in this case wa wo for show school kama uko school uditi bibia hia anameboa eti so ka chem sanyahwe amenti ase ayahwe di mami hu de ayahwe no Okay, at times I me papa de be yare yen na mama nko na ebre saa de hwem ebe on mama ko school na me nyes kan fan ko school ana no so kan ho bi nso na me ko yensa wonya sure open na for sem ba joda me wonya na for me madam fie ba ko pe wo school mo na for like wonya na for ya sometimes mu pie ma ko jimoni kakra ana ni je no kwa de mama mo de mo pesa ne man o mo pesa ne man no tinya na for ne tu for say chale na de won ti fa oba de wan fa be ma obaye jimi o nti me boy ni usu ko fa bi oh dabi na me na for nti me for sa nti obi aka ma no ho ba no omo mama sa nti we de na wa na wo pe wa na de because me mama ni me papa aho kire bai na papa be yare ama ne nine kran ye twetwe bi afrem na mama nko na ebre na yesu nyina nso brebi enti na ma na obre no aka che so ntumi ko fa boy na fa support no dabi nti enfanya sam because wo mama aka che so me bro enu nti afie sa be dia agese wo ko na akosi wo gedem na wo de be support me e wo fie kakra nti sa wo suku no wo be jai kro mama aka sa sam na nche and ye wo pese obua wawofo in so many ways a wobetumi akase ma me sade papa yare da hɔ yi a eja
ye hwe nye ye ne se me post ku ba maami ya wo chichiri nsue mekwa akwaji bi aton na me dia support o na metumi akọ school ka wuntumi nya no metumi ayi nso why bema na sa adwene we nyina ma otim na koba otim se bema okay se ye hwa ho kyenti a adie na tichani yeboa samson yeboa katu wutim a wo hu se ho kyere bremu obetumi aboa no won say wo life metio. Okay, so I got you say me we school na me results but betimi aboa me wo school na me see you. Okay. Nti wutumi we school no? Bajane. Ansa amonyam. Right. Ndabi na me nyem so me de kwashroy. Okay. Nti waboa wato aso. Dabi. Okay. Emwa ban na sabre no na papa yare da ho a wususu se ahokyera ba wo hia support free be ma ho ti teacher ni samse yebo ase wo pe no wo ti ase emwa ban ene otumi de bo awo kire me Even at times we me go school ti me mama iska kwasi ehia bibi wo school na me busa otimi de mama na ben dodo se no ma iska ko school se no de ma wo ene iska ban no de ma ho kototo sa ne ma na wo hia wo school no at times me hia books a mitimi kire no de mama ana me say ye jiska bi ati say ye be ye idwane ye jiska bi de ye bibi wo school won so a me kire no de mama na sabre no na unko bisa o maame se bi essence ka we ye hia e wo school u bisa no no anfa ma wo ko bisa teacher ni na na maame ni bi ono no so no bre e de adwuma na maame ye oye ko ye kuye ni motonton de tonton ni pese mi hu ade na motonton se sa be na odwe ma to ma no ana odwe ma bema nye option me hu tumi kan chem se ho kire bai enti ne bema no minimum de kura na bema no eye ma wa ene na wote hei se teacher ni a wo kai se no ye responsible pa wa kire de wo school mo o kire primary oche no wadi fie se wo hu no kra no no wadi fie se wanya na 32 years or 33 years no be 33 years and na mo so was 17 years that me can say ade mom de okay na ono no die no aye wo hia no no asi no ne dan wan wurum bi a watimu ana that be no on free hanom de ba no orient dan wo ye honom ai ye area mu honom nti adie na waye like me pese me hu bibia wo hu ya wo se teacher ne me de me hu to no so a obetumi aboa me hu de waye bia me hu se onche me se wasifie de na onche me se o ajepade bi se wo se wonyim na okase koyigu o ma wadro ba shedabi e kwa mbe so na okase fa so koyigu ana o ma uskase fa ko hospital se me yanko hospital na enko yin senenti sabre no na wabo mama ne se wonyima na hu ya akobo na mane na o se mo fa suma se dikaga si enko yin tunguma fi ana papa no mbeti ye no ba ya nkasa se o me enko o mu nyina me enko hospital no mu enko yin senenti o ti ayi Samson kache wo papa oba me papa ni mama company fo ni ko kan ya bibia to try no sana nti ba me papa ho e so mo me nyina yanko hospital ho no na yanko yin senenti on se mo ade fere ade nka ho on sura ade nka ho kokum obi baba wo nanim ene no manko papa m so mo nye so ade okay but now ade nka ho nya wo beye ba sure there be teacher ni na pen pa ho oh na that time de na me pen ba me hu ni behavior bi na behaving at that time na nyinsia no enyam ba ya na me ma adwen se me ni bejai nti sana ni nyinsia no wo honom ame kwa shaki ya me ka se menyam no ana me be ka share no habit be no started na dia hu ni se wonye ni papa nti e wo so ni jaye bi wo bi a wo hu ni so be support wo no hello teacher ni Samson hello yeah Samson yeah we say Samson say na bom ti say acha ko pa bom say na wan wo kira dia na da fifia de da mama break on na cha sa de kire no guso wo da so kire
Winya de chere no da so chere. Oh, mate, mate. Na wo get if you dance wa. Hello. Me say wo get la fia dance wa wa. Teacher ni you say wo ba ma me if you dance wa. Hello sir. Hello sir something. Say something, mama nimbre. Say something. Hello, say something. Hello, madam. Well, sorry, like if you call me from why? Say something, me did Maa Akos. Me ne work as Akoma FM on your TV. All right. Wo ba mame. Afia dansoa. Ese no ko school so kira de o teacher ni na achi no na anyem no na wawo na so waja akoda na bone so be ma sa na tie ma so o se wa wo ma ja ko na abon so ai waja akoda na bone so wo hwe no ba so no ko wo me pa cho kire me wa kire mu enti me metie ne de no de na anya no kure so me ja abon so na wo so wo hwa akoda no enti wo be kire me mu sa wo hwa no a kire me mu ni tie wo na sa wo hwa no a me hunu ayan common na me ni wudie enti bisa question say minim so ye teacher ni enti bisa enkoda question a omu ya no me say wase wo hwe mo ba no wo hwe no ana wo hwe no I'm afraid and you just a second Akoma 87.9 makumamu nsem dwumadie no eno wan waso egusada awutie ne ye se Samson Yabua ena edi komo teacher ni a woni afia dance was student wom se won koni school odie na so no ye student one ne kwanyem ye na wo mo wo ye awo ni mu nsensam eno ho komo ene no no edi me pa chaw wanya ba bi ye tina okay ene ye nkwa komo twetwe no e yo that's it na me say I didn't tell me no can anyone call me say sabi akwara na wo no so wo no bo so bia we ska me de akwara no e wo na bibi no eni twema toda de ya me kan to no na ye den e de akwara no enti ni a de se wa gina de aka chen se ne akwara na me na akwara na ma na bonus bo so bi hasan na de ma no so we are not on maybe the 150 cedis but constant the other one one team and then it become but to me 150 cedis now the man has no treatment enti etumu kodi sign because etu bia na honye enti etwamu kodi sign se bia bosome miensa anase bia bosome 9 na wo ho aye de kakra no akoma na 150 no ana that's also that be another another constant every month but the person can say I said that amount to be a quan say be me here 150 money the kakra then that's what I mean. Oh, okay, now with the kakra ka ho na che say aklosi gab na kakra na yenhwe afia danso yi kwa ba so na ofa so ehia no mompena twie mu because matisa o ka so onko yingu ya wo ye bold kura ka kire wo papa se papa wo bayi de mom ye nkode enko yinyin sani ntumu sha me kwani afa so hia no nyin sani mu ekwa eniema esisi ye wo mu yeah man kind of parent show I'm watching you live they all kind I didn't join the program earlier on but they all kind na machi and they all kind na me titi me nachi they all kind na the day na but
at a time the young one asked me at the time on Sunday now what's actually the admin that regarding my explanation and the babu was said yet be a message here and 2 minutes 3 minutes before my baby and TMU yipa Akoma first or Safran didn't say the call Queen send it for Juma. Now, the young man had been the reviews who community more for no boots who are able or so on. 1 day, now to boots, which is no more on Palabi, the for so 80 she recognized as a teacher and a bedroom like a small and you're things in the money. That was the phase I'm giving the another pair and after 80 says the program and after the program and I tell to be running and I do so on one and then you know I'm here and a friend at the Sumano. You be sending me can they say a year, they 1 year. And because of that, no, usually for school, but I'm in if you school down in Medina, you can't mean but when a journey the other day, every so we say, we mean so none of what you do, so and I mean that you're if we now about in so the book in so a pipe and I'm now my friend go. As soon as my head journey to the red and the foul there, we have some head journey, I want to put some money bank, yeah, some head and you journey, go on, we do a sort of TV, some will say, yeah. You see, we are school, we are fine, and other man. Listen, a 21 year. One time, they call, not the call, not school crime session, but they call program. You see, you are Sama, a bow, and where to consume, and to consume any tea, Akoma, and jar. Kitchen now, so or kitchen or if you got kitchen or a key, parlor, one, so we now unlocking. But until you kill the idea, my yapa not to kitchen and so far on your day, not locking a kitchen. If you call by it, you could be not locking on I could soon come out. I call Emma kitchen cabinet and made them also. We let young and a bit pen, our church or some racing, we are kitchen cabinet and I don't know when I will be. So be actual. I love you, my heart, and when I build the kitchen cabinet also. And if you want to realize that I had here a person I say, you got a man, so anything so, and I'm not kitchen. And if I do, maybe your friend, my son, I could do our church. I don't know. In Tampa, they 2 days, nothing here. And I think the one day being who's up and so on with friends, any person I see there. And my father is here. That is not on our culture, be this your kitchen one. What's the good, sir? It was 2 sentences. One is, I love you in my heart. Say, that was what she wrote. Okay. On top of the kitchen cabinet. Okay. The reading cabinet. Yeah, trust so. Hello? And back on so it was, but, and then in kind of that sentence, but I was something similar to the actual first one. And here is the next friend I don't like this one. The friend, and this one will be nice to the dinner and we said, catch into Ombra, no more than Ombra, and I say, I don't know what's on. I'm probably could be to why I told so. Why sorry, why you saw yes, I didn't. And then I'm young, it's 1:00 until that be. Oh, be why and yes, but make sure some of them only I will be. Now say, okay, this and I thought it's not at your age. Into the own train, so it's in school. This is me and it's a fair of our raining and after fairly several relationship and no problem for that. And I mean, that way they need this sound in any kind, it's really food, and then a and I think the second day, and I'm so bow. That was the phase that Odia baby Amida with them. We're not back for the time being, the train young now bar. If you have one and you are better and I said the kitchen of the year, but as to the Diana, we done it.
no we are that. That was the first time mobile was the first that or the other and the them for. And then they can say there when you know about who. But even though you are just a things I mean me see things here come on man they waiting to be at the time they will feel me someone will be a come and that very bad them one. And obey you and movement and control me. And you teacher, you perceive no. And then I obey and me like young air, right? People but teacher, you try picture no. Why my video no dia wo yeah because according because won't come in will be because teacher near we won't nkofo awofo a trust war. Na ye feel say we safe ni ye de ye ma ahye wonsa na wonu sa akora nsumpo e student enti se wo betumi aye ne saade a then awofo ni ye safe teacher enu ti ne ye pese ye hunu temptation wo ho enye wonko ebitu asofo ebitu obia ma ye hunu enkora bone samu ababa wa ye dem ho temptation said no can that word anything I use temptation by and I'm not control like more bonyum and now say no one be run like natade ye pese ye hu de course ho wa me run and wa me sa no ho na me fancy chi office me there no to you no you can make you to learn my say or kissing from my cheek. So you make me cheek like my cheek if it's done or entrance. Into you tell me about how much if it's entrance. And over here is so okay. And a transfer lead to 7 and a half year affair. Okay. It's happened for the first time, I think for 3 consecutive times. I can't realize it no. Of course, no anywhere is not good. In Tian Catana for and catching the baby. Any personality. In Pessa, Block a clan with the brown. When I order to me talk over car, you talk on the bar. At least, no matter crabby, you don't become Pabuan, Blanca, and Talaguan, Yamin Tower, Miss Papa, my papa, one of designer of me. The one that block outside, never artist on another. The man part of me for my father. And here I'm talking about the person if they work a credit, you not let you that one. I don't need to say, you know, they do this. On guy, not like now I'm banning hobby. Now I'm telling baby, now I'm sooner than you tell me there because we have all. You know, say, with the official here be beer, and your shit, so the your shit. Will be some man of war, more than no man. I think I said by your shit. Okay, let's say your explanation. I would do my annual. I just say, Dansu a yan be force herself on you. Yes. On one a force on herself on you, mebua. Yes. Okay. Now we ye back we no. So when you imagine ho, and answer one so I may have done one for Lia Manua. Why the second time? And like I say, you now the big concentration is India. So, and you get enemy can say, you got your time, and when you realize that no, what is going on, and yet, so I say, and to me, you say, I'm a child, this already become some boy. You catch me there, no, I didn't know, of course, and that's not one, I'm not one, and yes, I didn't know. Because we said, I'm not one. It is a minimum more than the one, and you say, Ebia, who saw her crown it and will be a maiden, Nebuana, into a maiden, only guy, starting a course of and tell me. I also say, yet, temptation, I will hop out. Now, say, dear, me one. A crown Emma Wunu or Mao, red signal be ho. One watch out to kitchen cabinet so. I love you in my heart, say. Watch out. Say Brandon and was a woman said there be
akura yi se we season no wo fie we free wo kwa wo hwa sembesi but bu ni ku so say friend ba e sign the betche no na twero na de entu onim de wo twero ye fa 2 wo say ya babiem oba ye ne no wonko wo dan mo da on a kitchen cabinet no what me try I love you and then a woman is that opportunity no and many to me access into your room 3 when you access into your room now when your baby want to be and control you why the second time now abaya wo de wape wo so adono it is say when ne be twempera sa Samson meboa. Hello, Sir Samson. Me pacho meboa na. I mean, that was the mistake that I made. I said, when I open the paper, in the first place, and so that's why they not sure that the man can say keeping away from me. Now you man about me, but you answer. Anna said the you need the condition. I say, so now say I'm sure I can. Enti efa to say woman to train to be a meeting na dem dey abo am enti just time na say catch am say only side no na enye dem o dey want to be me say yabo say anya bia no say Samson yabo ne din na no enti mami mi sa me pacho sabre no a na baba yi ba ho obebu wusuo ma wo no obe ye ne mama no na woni girlfriend e wo ba bia. Oh, no, girlfriend. Yeah, be an Ada na wo girl no be ye fie ne mama wo. Let but only around. Only around. Ono to the baby na but say no be to me ba visit. Hello. Me pa cho no to me ba visit. Hello, but na so man just a second, sorry. I am 27.9 FM Vision Care Herbal Clinic. Vision Care back in Yanya de Jagaman capsules, Jaga G capsules, no, a boy pa Jagaman capsules, and the Bema Wayamre. Now, Jaga would no Jaga G capsules, and the ASC Yadia pay. And until say ye Jaga G capsules, now bet my Benumno to Chania. What a vision and as I said when he said when he be una de no, I can glaucoma at blood vision, eye pressure. Me pacho Ninano ye to say why Yamre one pembe. What the eye vision care back clinic and when your infection being so abomodian hernia, diabetes, pressure, stroke, stomach ulcer, ni award ye bonus. Your boy and son na ya dear you to now one so eba and crying ube when your tissue nungwa kumase agreke enzema for 0245 724 401 0245 724 401. Hello, Sir Samson. Hello, Sir Samson. Okay, issue I trust Sir Samson Janasua. You can say that's why. Madam. Well, why you cool is I know what you are innocent. Me pacho. Say we no yo coffee fin coffee coffee fin na fi suru ba se de say me waka cha girl no say me waka cha girl no man girl ne say me poto che ma omo ho no no okay dey no good teacher dey kitchen ada ta no me no ho nam kwatwa sa de na nka me ni wan ka me ntimi kwatwa sa de ne ngu ho no hello wagane say something again me pacho mo sa mo nchire mra ye de anwie ma peja say something yabua ayede say something yabua baby say bra me krokro we dey me krokro da bi we dey do worry me say hard questions me krokro sister bra na akokotro I love you in my heart say madam pastor hello say yes let me say no me say wo girlfriend no na wo no na on my visit madam but you want to you must have friend like one kakra and one has no friend and now I'm not telling you to now there I don't know so maybe nante na akoro nti wo konya betimi adi nkomo me pa chaw o friend na won na tie no we student na Nikita moto na me use. O girlfriend we student maintain from bia wo ho.
I see my dinner. So I'm on my first one from money. Cause I'm into my dinner. My girlfriend or your student? That's what I'll be on your student. What date is student pen? David. Me pacho, we a trained teacher, not people teacher. So some say we a trained teacher, not people teacher. Hello, some say. Hello. Me say we a trained teacher, not people teacher. We a trained teacher. We a trained teacher. Me pacho, say we ni sana baba enu oko school there. That's fine. Okay. Na teacher ni wo pacho wo nkoda na wo kire won ma de no. Ebi ti pen ati sadanso ana. Ebi me danso aye pe. Ye me pese me bisa no. Ai. Ani e se what date danso a de a menim se wo betimi a date akoda wo kire na de. Say your best school mo say ni yakwa class ya wo wa ye nya student obeka che ye say woni say Samson Yabua atwempena. Okay, is young comrade na yen sign friend because abrey dear Drew no enframana no be me yate because what can you say yasoma no enti enframana no be me yate enti odi ene ne nkomo oba ye be se ato aso biem kaka ye benya de free ho no na fa ye hu ni aba die enti a won hwe no be mama mo ha ya na okay me pa cho wodi e from kwabna champo odi ene danso a me bana no. Oh, okay. Oto maso saying, Epacho, bra wanim kakra mame. Oto maso saying, me yere mienu. Wife no two. Wife who are mame. One mame. Na we no mame no. Ono ye ka chire. We ye ka chire ono mame side. Oh, okay. Ne mame side no, one no one ma saying. No. A ma 5. Mo ye tribe be Dagati. Oh, okay, that's great. Enti my yenshe kwan ba so na be fa so ete se obey any teacher ni Samson Yabua etwempna na die na wini mu fa nsam a obey ka no. Yo, me ban de me so ko school. No school ni ko school. Enti akire me tie se no mama bo mane se kwala no wa fanye nsan. Enti o fanye nsan bo mane enti me frem ba no ebusa no o say na kore yin se won busa se won ho na o se no teacher ni no enti me frɛ teacher ni no e frɛ panifo aka ho ma soro panifo ne kurumfo panifo aka ho e ma ye ko tanase ibusa na asase no pso deny e so ogitu me frɛ teacher fo bi ka ho me teacher fo bi kura plus bi no fo teacher bi fo aka ho na ye tanase e me busa no ogitu se na kore me se ko won fa wofo no mmra na asam bia obia no ne maka ama wofo no etie bi ana se da se adi na atwu mienu a woda wofo no ba adi na atwu mienu wo ma na atwu mienu ndo woda wofo no beba Ode wan ya wofo na beba se won fa no ne papa ne maame. Oh, okay. Nti o hye dri na watwe mienu a. Okay, enti ya dru ba bia teacher ya bo ase edru na watwe mienu na mama mi enkan message wey was say Maa Akos, good afternoon. The teachers at that area all are the same. Pra River, Amua, and Mwana Praso. Oh, okay. Okay, Zahu. And ya bemi anwa yani akwa ya teachers no. Wama they are all the same. Zan wamu nyina tie. Okay, nti uka so amfa na busu ya formula. Yentu aso e. Nti na atwumi no amfa mamba. Adi na atwumi no amfa mamba. Nti anu so koya asutwea. E dam so be kan wamba. Ena dara test kan sam no. Iwi say titumi fa test kan no. Eso ya test kan so won fa 10 million emla. Ndo amfa ngofo namba. Nti dana mo hono de ba say wanya mu half men je no so dabi. Makase sika na hia me say wo fo na hia me. En sika na hia me.
fa wo forum bra na kwala ko nyin sen no na ya tras na ya asan wo no maka ama awofo no ate de obayeye say obi boko school na what mama fa no say ade no ba kire na say o ba kire kwala ade na say o ba nyin sen obi ba na maka ma wofo bi ate so mama kana na wofo na ate fo mo bra won fo mo ba na sa sika na say je no de brem de and me so men ji we no ka say ma ba juice ka bi inde o mas kana wo na wofo na hia me kan ya transnet ka wa ye enti mo de ko to ne hermasa nim wan fa ma masan kan wan fa ma me de ko to class B penifo anim school fo anim penifo no mo frɛ no na trans kan ye wa de so wasan sɛ da wan fa ma enti ina ye ya na sɛ yare ba ha me ne me nia honde da bi si ha me sa e ma me ko da siem dɔkta ma twetwa me nan kora nti ne me nia hontɔ atiti me sa me nia hontɔ ina ma yi mani e ma no ina ma yi ani ma na sa sɛ wɔsɛ sɛ bɔ sɛ wɔsɛ sɛ bɔ sɛ bosum bia no wɔtua 1.5 okay ɔno akasa yɛ dan kɔ sɛ yɛkɔtena plus bi hɔ no sata na ɔnyem ɛna ɔsɛ wɔtua 1.5 ɛna sata nkɔ ɔnyem kwan pɔ no ano yɛwote mente sɛ nkɔ na akɔ bosom 9 ɛna mede meteɛ sɛ akwara no nyem so ho no nti yɛka yɛ no katue sɛ wɔ sɛ wɔde ɔba no wɔmfa mma nti sika wonyin sɛ saa sɛ wonyin sɛ no bosom nam a afe na wonyin sɛ mu a wɔde sika no baeɛ no bosom miɛnsa sika ɛne mesa kae wɔde sika no baeɛ bosom miɛnsa 1.5 bosom miɛnsa sɛ ɔde 4.5 ɛna wɔwie so no ano ɔde bosom mmienu ɛna brɛ me baako deɛ ɔbrɛ 1.5 ɛna akyire so wode ba na ɔde 1.7 ɛna baeɛ okay na saa brɛ no a wohu so ɔnyem no a woka sɛ wɔmfa sika bi 1,000 mmra 1,000 na ɛde sika tamatena sika asɛm no yɛtena sika na kyɛ sɛ kwase abuo sika sɛ wanyem wɔ ba no ɛna wɔ sɛ ɔmatena na ɔmapɔnifo atena sɛ ɔsɛ abuo sika ɔmfa mmra okay nti ɛno ɔma wo sɛn wafa first wode 5 million baeɛ nti 5 million no ɛna ɔde baeɛ sika no ma so ma nkura mpo nti woanyɛ mpo wangye ma hu sika no nkura mpo na ɔsɛ wɔde 5 million wanyɛ 5 million de abanti yɛngye wei ansa na o de yakam se daabi eno se nya aho ne hia me okay ne wofo na wode ba no e hia me sika no me ba Akoma 87.9 F makoma munsam dwumade no eno a ena waso egusu a utie no na de abrebia no ye ne wudi nkomo na ye ka se afe no ano no enye hia wie sede etie bia na no Pastor Julius na no hefa ne kwe all nations orphanage home ewo bom so all nation tech police station no side ho me show so mo was ampatam ho de omunim all nations yeah can all nation orphanage home no yeah last year last year baby I call in fact ka video no kra wo ha ke ye be prepare video ma na ye dey ato so nyame ya doma next china eko no okay but ye call ye no no kwasem ne se de bia ya kan ya dwuma ye nipa moa ya buo nipa hwese nipa asese mu yedie sabi nkwala o ma me no enibie o ma me no mawu papa waja no ne ade na onibuafo ye wo ne yakoto na twene bia o makofa no ye ko ye ne nkwala ne bi twetwa picture na ma na nika papa na papa ne kan sem bi wo ho that day no na mera ho o se mo empie ha enne na emu aye den papa nti from last week ni nyina na nkura ni nyina e bom paye senka o munya boafo mfiri ba bi mra ena nyame adom yesu ye pie ho nti ene de mo pie yi amame ena me se enti ye nyina ye gira ne se nti nkola we nyina wo na hwe wo se nkola we nyina wo na ehwe wo ya na me hwe wo nti se mo ameboa me a obie ni ho a wo boa me saa nkola we mo ma me so ma hwe wo mo ye ka ade akwa akosi se afe no anu asa ehia biem enu nti emobrofo omobe den obi ka wo se na mukra no kra nka wan na se ne wajanka aye wajanka premanfo obi wo ye janka but na janka mu no obi we premeni
obi also a oye janka oye wisia oye kunani nanso utum se ahokyere mu ahokyere eno na afe no eso seya na yakai wo no aye bidafo mo ye bida na ye wogidie wa rehemu se mo betumi asan ayo e de amaye December bronya bosome ye womu yi na papa ade ba ko a eye ni gina ye ni kan se Akoma mu nsem dwumadie so Akoma FM Akoma mu nsem dwumadie so wo bie ni wa ya adoye na wenya fasodie bi wenya dansidie every so every little kweku so every last year Akoma chadie orphanage home wa ye komo ma die no wo mo contribute here Anita breast tumor adansi free mobile Esther adansi free mobile little kweku adansi free mobile sister ya no ya amputate Millicent adansi ya free mobile no eya na onua edoso bi enu nti se wote se ye adoye ye appeal e dia support ni pa bia eni se wuyi wo free mo tini ye ka yes wo the 50 cedis buy your budget wo the 100 cedis buy your budget 200 cedis sika bia wo de bebe bia your budget sa eyentoma fabra sa yemo fabra sa yanwa fabra tiro fabra ensemna fabra dia wo de bebe bia no your budget na dia wo se ye de ma wo mo no ye de ama wo mo na bronye wo mo so akoma ato wo mo yem die wo hunu mo broni mo bo no or the fem erade Proverbs 19 no se yem wanipa bra na ansa na no odie mayentie ma woni ntia mesusu senkrofo adwen se ase mfaso be kwa na wado ye obe so ene ade ma no kwasem ne se ye obabi ho a wodua obetwa yes baby so ho a wodua ntia bi ho na obi akọ ya ado baby bi mfaso bi amfisu bia na botaye ene de omo eye no ebia anwie baby asese wie e ba sa wunya results na de bi amekasa de nti bia akoma mu nsem adwumadie so bia eye obi adoye obi ye ammo bi wo ha wo so odi adanse wo se enwanwa omo edi adanse ne ma ebia nyese omo nya adoye obabi pen o but omo ye no akoma mu nsem adwumadie so a omo nse ekọ baby asese ekọ nti e ma adanse ba ma mi pichu aso ameta kan asemi me se obabi ye dua yetwa obi ka chere me say baby wo wudua wo bekọ na osika na ahye wo ye na do ya wo bekọ na osika na aye basa na wo life aye bibia wo na ya nkofo bebe kwa adwen say adoye bia me ye ti say kwa de me de me pese me ya adoye bia eti san no mani nti e ma ye pese mo mote ase say akoma mu nsem dwumadie so de adanse ya bona ha afi no ebi ni eguso aye bo no enyo ya akra nsenchera ne foforo say obi abrabo wo adoye a oyeye enti producer betumi ama enti we waso pa netie adoye a obi ye ehu adanse a o record ya o de brain ayelere kweko eyina na moye no me ye na mi shedenis kana ma sendis ka kufi so mo franya ade mame enti me hweye no na me frame anti se sika no yisu no so afi no obi yisu na me se besre no nyusu de me sre no onfa 100 Ghana onfa mra na program be akwa akware bia ma na ye me ya nti onfa mra but na already na me answer na me de be ma no na me koye fibroid surgery which is last year ti me koye surgery no me wo ho a me say me pain and I'm doctor say me koye pelvis scan on shade bia fibroid na isan mo hu little sick bi wo mbu me say fibroid na isan fifi answer am this can be ban Maa Akos me bompaye na me say rade fa kore isu scan me dey koy rade isu but fa kore isu na say yare bia wo me ni pedua mu nyina ma me na me de ma me antin so mfamra ti me ho na me antin so ama me de kona me so de nya me ase ma me de makọ me koye pelvis scan no me koye and almost the doctors too me yare ma me ko emergency and no some say ekoye ye mo ye no some hu bibisa o na me doctor na ka na me say ko emergency na almost aka ye and then the doctors too na confirm say bibisa esa eba na koye scan ma me de makwa koye ye say aka say bibisa ififi nti me de me yawe say eyi na esamba me de makoye we kra matoma adwum na me de me call me doctor say me kutie results koye me koye wo say Cynthia bibia nim obibia ye kama hwi nim ye hu hwe tese de nyamia fa kure so ya ma me de ma e dos na minim se de nyamia ye me be fa kure so ama me bisa de a me dia tuna me be ya ma nyami shram ni modwuma pa mo ye wate nyami shram de me shele ko kuma mi suje
kame ni super yami shram sama just a more grana makwana ho to me have kana just me hu dia menye and I tears of joy yami shram power ma guy we enye adoya edin kane a waye na wo hwe se de wo sika sa na okasa with passion like ade na esi no to say wa na so wo da nko babu ka bu sa na wo na wo hwe sika wo de ba ye na onru babia na wanya sa dance die na free mu no onhuru de wonye enti utie ne kasa na ni agi aboro efri se kakra bi na obeye ye no wo hu so mfa so enti ama enigie na esese ba na brabom eye soronko eye se kura eye ya hohoa efri se obi ba na obeye sa de wei na onya dance die free so se ya ehim fa bie mu no kwasa ehim fa bie enti ye kasa little kwaku bi wo orphanage home little kwaku bi e wo orphanage home a wono so yes ohia so little kwaku bi wo obi fie ya ye ni pie ya buro nyen wo hia wo so wo na wadidi na wa hye no dia survive Pastor Julius what sorry baby dance ma wo de me ama sorry ba ye bia producer bebo but sister Rita ene brata omo ye me sorry ma atomic digital na ne so tunton bo so tele junction wa na almost na omo peka atwa omo de be yo mu business no na omo start ye no on say me na me prayer pastor Glory House Chapel Assemblies of God nti omo de to manim na me prayer team no ane ade enti omo de to manim ye guso aye bo mpa ya ma na ya na ase ske kuta omo ne ka no munya bidie na surprises no na omo ntimi ti de bia no omo de abeto manim ye guso ne ye bo mpa na brata no ne a enti dako lete kwakwo yi ni baaye no and the wife sister Rita say oh I didn't kind of say onye the very day now or Sunday momo ne buy say fan support little donation no that very day now and then you share and when we say fortunately for the woman no and that what this can buy no little kwaku ha enti ya this can share akura na kasansem enti nyanwa enti Sunday ye call church in fact me pack me car no so car na be si go e wa na ni kunu de key ni be kire me no say so for car na me pen any white car na ni ene to akoto car no ene chese igina fom den chese sister Rita kwado hu de onye o so for de nyame be ye o so liti kwa kunu de o nyame chese o hu se de won afofo no ene o kan ya anti e free work mwa na nyoma ye ya na asedan kenya me say da obesende ayi bia obeframa ka chen say papa ma sanchene foforo asi ye ba bebo em 3 days o twa mu a ode 100 cities ma wa ni 3 hours kra and o frame me say ani kuku na ye me conference call na o say ne ye person na me kasa and o start say oh yeah na me say oh yeah no say 100 cities no you know within short time na beto any boss 11 million 1,100 yes 1,100 Ghana cedis oh yeah no say papa na sisi anopa ya yato 11 million no and e bedru nwumre na ya so say okay ya to say nti wo de fa to mu na sister adanse ebia ya answer ne bebo sister ya dance na ebia wo baby wo se Maa Akos me de eyemu eye anwa eye ntade eye mpaboa me pa cho eye tiro bebre eye pampers bebre maboaboa no muntum rekai na momra emesesa na momfa emma wo mo na enhira ne bi so emra me so wo betumi afreye e was 0245 301462 frame 0245 301462 wofra ye beba besesa manen ka wakoma na minimu se ubenya dance ya afefo so edie ne bi Ismail yem entie nam tobo to dancing won metaje adoye pa na doya me yaburo so na me wie ya tours na me hwehwe me no ma wi mu beto ma de 1001 na no chiri kura na bulo sa e se wotu wona se wo ye adoye a e mane wabamu mu e ye nhira dance di ya me di medamase Maisha ya aya mano no afoforo no this is that me just say ya get say with your junction otunton bo so tele junction wa afoforo no hu de wonka na ma o ma sorry ba na me nimone ni kunya atomic digital tele for junction
enti omadan say e genuine minim because they know omo pe na minim omo setena mu ade ene omo a omo fie de omo pe minim enti dia say omo start so omo ya do amalete kwaku no ensesan ya ensi wo ma brabo no me ya minim na manitua enti ma say ya ka bi wo ha enyam paibo enyam paibo obi wo ha wa bom paye sa ade bi wo enyam paibo eyeyima geneje faketuwe bi kwaje kese ye no enu na edru hoyi afina asu yegusuo yefremo entuma duku emo anwa entade de wo bia wo pese siri a wo pese wo de hye wo bia no afi mu no wo de ya ne se wo de ba wo de fabra ye wa ha fabra ye sika kwa na wutwamu a wo betumi abo awura ha sei wo ba wo se wo bisa security o pa akoma mu nsem office ye wo ho fabra ye ntro wodin na ye ntro de the man ye ba boabo ano nketenkete but ebetumi so aye bribi ko kire bi enu nti enka wo nine to so enu nti enka wo nsa emoa bie wo nsem the year 2023 ebia na aye wo bre ese na doye kakra wo ye de ma enyanka ekunafo eni resienti ye twa ye ho abasisi a so ye na ye de abadwa so ya esa nyare wa hodo ne ye de munchiremu ye de abra mutawu ebia na wonte ye nka de na ne de di kan ebi nsusu ana wonso de bia woti nkoda bia woti adwumadie ya woti ye nka na so do nkoto obi numoyi mesrawo kokope bi na nom na mama ko woni me yedro no ade ba ko wo ho edanso eni nua foforo ho ne se yenyina nim se ya to bibia mu zahara fo no nko ayantu mu zahara fo no nko a da ba bia da bia bo ne tia na because doctor mu adwene nipa ho no kwasem amakonya menhira wo doctor mu adwene nipa ho kire se yenyina ye hunu se de o man na ye eti ye nkotum yade ya ena yade nso obi nkofrefre se yade mimi ye yade bra uti wana yade na ba eti ni yate so se be ya wo yade abetimi akoto bie no wononom na etumi aboawo zahara ya ba mesha ene ni G capsules no eno ye infections infections bie woni padua no efu twi su kosi wo na ase meka infections na meka de wutie me ebia enamu yade wanya bi ya na meka gono na meka afidie bi so meka gono na ose da bia menka gono wo de oya akasa infections na gono no na kwa yade bi enka ne yeso obi nya gono a obeka se de nipa no wanya ace na so na idi antisa esrawo ebia wo ye bema obeda so na so fita bi abeta wo bema no bi nka se gono wanya nemu yade wadro ye Zahara herbal mesha ene Zahara G capsules wo de mesha no ena emene capsules no on fansu kan nka ho e ba na sa edro no eye adwuma tantantantantam so ekumu mu na e woni padua no mu ebia wo tie no wo ye bema wo dwonso a wo bre bo nse na bema ne mu ye wo ja dwonso ne banka kanka kra wo bem onu onyanko bema na dwonso ba dwonso ye na da so gina ho esa se wo dwonso no wajai no dwonso kakra no wajai waso mu a mesra wo ekuro na aba wo bema ne mu pe Zahara herbal mesha we edro we kumkuro ekuro bi e woni padua no efu ti su kosi wo na se de bi kaka ye no etise kuro no bema mu na da na wo dwonso na bema ne mu ya wo ja pe Zahara herbal mesha no e nsuo na wo pe G capsules no etuto mesha na abeto capsules no na wo de mesha na ye nsuo a wo de be me capsules wo fa nsu kan ho se wo bema ne mu ya wo ja se mu hyehye wo se na ye wo so fita bi beta no ni nyina abekọ na wo twekora mesha we mu wa edro na ye adwuma tantantantantantam esa se unum yeru no waka bamu ya wo nom ebi ya wo ye wo ba wo tie mo de ne ye white adokoro wache ekona ba unya dre kuro ya se de mekire ya mesha no ne capsules na wo kan me no bom na wo nom a ensansa bia se su fita bi no wo ba efifiri wase ba genital sores and rashes ensana atie busemi wa himfie wo prekesen eye wo hene obu okwa ne de ne nyansa na so ye ne hene otimitia na wa ye se posi aye se hwamma ne te ne ameka yase wo ye wo ba na wotie me a odropa wo se wo nom na Zahara eba mesha
etimi sa ya de wentententententem so wo ye batai wo mama ya wo fie totonuo no bi si fie na ya no wo mo no na entumi mmoa white ne ade no e ma won maduro mo nsabuo pe efi ehwo no kɔ no e ya no mo tanga bi e ye sa ne tie enti no wonya duro bi se ye bibiduro ye etimi sansa ne awohene nkekan ye na etimi boa wonom e ma esudwe ene apomuden so ebe fie ho wo ye oba wo de ne ye menses e maye period na sem na make ye maye e bi se ba wo hunu se basa emoja na ni kura nya fe se tu enye na yi cloth enye mesra wa ba die numadro na moja na nane sana nya mehye no enane e ba se kama na cha se dia pomodin na ede abraw ne akloto bu wa sebe manu susumla so awi obeyi ni pada to na kloto de dam mesra wa ba wo eye sa na wo anhwe ya na nsam na ye ka ne se ye ni susun na so ye nim ne ye ka obu ho friend doctor nsam a wo ka ni doctor say ni me menses no kloto nko a mesra wo nyam na wonya fibroid kra do wetimi fibroid obi o wani daniel wo ye wo ba tie me wo de ne ye ne daniel ene mama ya na keka nsem bia to wo madwe mama ko yeso oba wa ne daniel no wonyem no wo na dade ne ko eti abaya bi soso no ko panyin sia po mesra wo ya abaya ne akasa asem na to wo nya no kora da hyeso ne sua de ne mom ka kire wo ma me se won pe zahara heba me sha emfa ma ona no na ne moja sa clot ne daniel ni nyina afiri ho ema ho etimi eto me no na pa capsules ne me no anwumre wo de me sha no ene benom ekuro da wo na say ulcer ono mesha ne nko a eboawo menses no so ono mesha ne nko a eboawo afei Zahara man capsules eno eye memedro wo ye ba ma na wutie mi a wudie ni no kwasam ebi ana wanya na mu yade obetimi anom Zahara e ba mesha ene ni G capsules no nemmom se wudie no eye se wo mema hwe no ene wo fom no kwasam ba ma ntimi nyina so nche edu mpa so a okoba ko a no wabre ba ko no kura nso watimi akọ kura nso mko yiye se sia na ba besia mesrewo be ma tie me pe Zahara man capsules obeyi mienu anopa mienu anwumre fa nsu kan fa nom na hwade wo de adanse ye wo de beba etini ya na ye kasa ye numbers no gu TV no so se ya wo nom ane a wo behunu no wafra ye obo akwa wato adro na wie no ne wrefi kwan obefa so obe nom no ana se ba bia wo no nya adro ne bi nta Fayin was 0246 348 334 0246 348 and after 0248 569 569 Mama koneka se Zahara man no e memedro eti be ma bia nya binuma be ma ne gina so kama wo ye be ma na be me sha me srope bi to na no nom enkoto ba ko to me ensa to 9 wo be no no bosome o se be ma ne mo peja kama na ubuntina so peme saponko na wo wa hodworo na mama ko nya me nhira wa wiai eye hindi na mbi twa to me bre na ye be na wo se me sorry hindi no eye malaria fever ebi a wo de ne ye chidi untimi ne di untimi na ade sa na krokro na chew ni nyina malaria nkrabata ne bia unya hindi ne bia cap bi siso bu mienu anopa mienu anwumre kubedi di na endro wani anobu wa wonom no hya so odidi a no wajai eye adwuma no koso ananom wudidi no na san yi malaria ne fi ho wo se wudidi so na wo dwonso na etumi aboa wo atitire yade a hindi kro na wo no ma beboa e na fe wo typhoid fever wo de ne pressure wo dro e hindi herbal na che se wonya benum a ebetumi aboa kwan shonko eso ba bia ga na ha de ye no ne bi wo ho ba bia ga na ha mi ka bi nya bi drugstore bia bia ba bia wo nya bi nto fe wo 0246 348 334 and that's 0248 569 335 0248 569 335 nyame esha papa me aba da se me ye besan ehia biem wose Maa Akos please dia be pia wa han dia sam na wode nam me teacher ni bia wona on ti me ni me pa cho nya sam
say and no dia nyasem she who fa no starting from king ebesi from na ye hunu baabi a wo ko share with teacher ni no se no kire wade o se na wo ye da yi mpacho bo modia na mani abrepa ba she na she mother yanko na she mother yanko no che school for Friday na me ko praise me no no my ana di share ya ho e wo area mo on man ete ya ho no ma this year no nya 3 years e wo hanu ya wo no ma na nyin sen pm ana so mi nkoyi ana mi se da bi mi nkoyi ya fie nyin sen wo no ana so da bi nkoyi nti wo na ma me ne papa mmeti asam no ameti asam no ana me ka se no kre nyin sen ana mo kwa pumping fu ana mo kwa tina asam mo ka asam no nyin sen tu oji tu no on hweme be 4 months na me ko hospital nti mo ka asam ni ye no still na di sika kramba ama mama ska asam fan ko insurance na fa bi nkoje card na nkoje card na mi sha asam ni continental mi na papa said asam ko na teachers for ni e private ho phone pin for na mo fra asam bi na mo tinase ona mo kan na ka so busu bi ba na me adidi sika 1.5 oho de na mi ma ko bi ntina mi ho na masam pa mo ko meeting de na mi ho asam na mi ho asam ana mi papa ka so say na maka adidi sika na to one for 1 month 1.5 ana de baba entina me kwa ntina e wo mama mi 35 cedi 40 cedi 35 cedi 40 cedi ade teacher ni ya wo ne yo ya pa yeah yo dia ya mi ya yo dia ya na yo ya pa ashane yo ya pa ashane enti say wo me can say wo defending teacher ni no anasa o pese wo cover me up in some way ashane and some no jebi wo because wo ba ya ni tie o say you say ya dey come friend teacher ni no wa say ona hwe ya ho enti me patch on ye pay details na we gina saying no form 2 enti ye kasa bi ye bi details as I say mo here someone kasa the teacher ni ye kasa ko yi gudie na odi ye wo edie na okeka che papa die na okeka che wo mame wo ko ho adie na odi ye wo time na wo ne no nya wo nya yinsen ye no ehile fa na odi wo ko ma ye run down and that precious ye meserie ye that time na me yinsen ne de na ni fie ono ahan dan wo ye honum side it's not hon man na me ko no obi anu say ohona me wo it's yinsen ne ba ye mu no na ka so nko yinsen na me so ni enti na me papa mo ba ya mati asem still na mo kwatina asem ka asem still na oba me papa ni e be ka che ni se omu yinsen ntu ana papa so mu yinsen ntu o fe ma me fun so afu na ma me ko afu o so afa ma me ka che so mu yinsen ntu na ma me si da bi omu yinsen ntu ona si ju ati enti mo ho na wie bi na ofe me fun so na ka ase na medide ena mse ndidi ona sisa ena mse enti asem oba papa ha be ka chente ya ode enti ka asem no kwa wano ampopo se be twa so se un kasa asem bi o don ti ni hwe me ode ye me hwe no ho mu ma me mba bua me na wo afa me ho afa me ba enti so ahwe me dia o de ma on hani hu be bi no ona si you enti ho ma no ka chente ono wan fe me so no me ba be ko no baby Samsung my insurance I'm so insurance ni dey na see you ejo da me magic scan ko jo asana ko insurance ana ma mi 70 cedi sem fan ko insurance ana me ko na ko je card e bibia ana scan na sign na ye ji Ghana card e jo so na me papa ko je Ghana card account la family baba no school na me friend so la friend asa na see you oba odi oba so na papa twa na fe na de be fie ana me saka ase me kwatwa me koyi elina me koyi insurance na me kwatwa me koyi photocopy insurance ni so nti me ba ya no ana me ka che me se me nko addition na maba nti me ba na me ba ka che na so oniska na Monday na me ko hono na me see you me ko na ma 50 cedi na me sha se me continental
mekɔ na ɔso ni sika na na me 40 cedi na me de akwaba mekɔ na kwa kwa lab mekɔ na kwa scan na no bi mamu nsam dwumadi ɛno a ɛna waso eguso a wutie no ɛna wia yi ma menkɔ na mene afia ɛnto aso afia amen danso a amen teacher ni Samson waso wa na woto share ne so sister ma yehu no kwase me wo amen sa se me waka ye ho mami enye hanku na waka no wodi aguma ni mase bebre sa na girl na okofa no no oka kire girl no ma metiye oka kire so oni me ho time wodi koka sa asem no sa na oka kire me so oni me ho time wodi koka sa asem no ade nti na uguma ni mase se me na me de me ho be hyehyɛ wo abrakwa nyam na me de me ho hyehyɛ wo mami ayebrakwa nyam na me de me ho hyehyɛ wo ade nti na uguma ni mase sa una friends there with share no ye bra wo onu akasa na friend mama enyam na me call no onu akasa na friend me call dem no ne me call yes ade no wo se wo share wo pipe no na na abaji ni nsuo to ma no emu ho na mu de be share oboa de o kanyi na oboa me na me de me ho hyehyɛ no enam de nti oso na de ho hyehyɛ mama oboa esa mama so ni mo yes mama me de mani be kɔ ne fie because yapa what say me din o wase me din wo wiase afa na nyina se me na me de me ho hyehyɛ no me so me ntimi fa me ho be hyehyɛ e wo den ho nti na one I love you nti me ne na wo ha na me ka sa se me kɔtwa sa de ne gu ho no na so na me nim ti sa na be ba be ka kyem so me de me ho be hyehyɛ ne nti na me nim na kama anya sa de no na je se tama wo kɔtwa I love you se no in my heart na wo ne twempra na me ne twempra ma me ani ade no so ne twempra de ase wo so ka kyerɛ ne se kɔtwa gu cabinet so no mu gani na me ne ya wo ho no me mfa me ho hyehyɛ no entro na otwa to me so pɛ so se me din me kyerɛ sɛ tie me kyerɛ sɛ se me ne wo ho me ne me boy wo ho na se me dɔ no a me kɔtwa gu kitchen cabinet so nwane ada ye yi mu me ndwane ye ne maka kyerɛ wani mu an maka oh I love you me ne to an maka gu nanim me nkɔtwe ngu kitchen cabinet so na me nwane na me ndwane ye na wotwe gu so wo kɔ nya wa na akɔ kyerɛ no me nka me fa hwenkyerɛ no na wotwe gu so na so go na na wo ho no na me nim sisa beba a obetwe obi so omehwe de ma tworo oso ada wotwe obi kɔ ho otwe obi kɔ ho so omehwe de me ma tworo gu ho no da bi o tie ama sasa no me mama ni breye fisi no wakacha amanfo se me na me de me ho be hyehyɛ no wotwe obi ma no kɔhwɛ bra na wani sai won hwa akoda no na de no otwe obi kɔhwɛ ye bada no de wo tworo me tworo sa de no wo tworo ne say me say I love you say eno pa na me tworo ye ba na me nim say madam I know odimba ba begina hanu makasa asem no wa hanu onyi ni say teacher ni won say opekura no apenasi e wa kuma mu da ma me dabi mintimi fa me ho kwahyehyɛ bema enam de hu nti a me no ni ho no na ma ewura dem ho no na ma fifififi wa no just like that so ba fi na chi na twi na ma me odi kai ka asem we ma me ama me passion mon san train so akwaje exam paper na kwa wia because se wo kura wu gina dem na so wachi ehwe wo pono a obi bie do a the friends say ya ba so obetwu ani ahwe de wa bie wo na so gina wa fu wachi nchire nipa kro no na sa am rubber na ye ndai enti definitely obetwa wani no wa hunu nipa kro no enti wa ba fefe wachi ne sai mo so aka asam chema mu ntie wo na na akọ no anu aduane ma no mam na ye no aduane me ne no abom wo no one predo do say ansa na wo start no wa sex na me kɔ honom anytime bia na me kɔ honom wo say wo pawie yi na akɔ da bi no on see enya na me kɔ honom na on say wo pentra akɔ kɔ ede na me kɔ because no offer me esuma me ansa na obeka sa asem we a me kɔ twɛ sa de no go na me nim sisa na beba ama danka nyinse ba mu no ode be say me din sa na me nim me ma amfa me ho anhyehyɛ no yeah school for like school for girls money just say obi be ka so me date teacher ni we me date teacher ni me pa sure da bi me ne wo kwa na me school ni bi ani madam fu bi ani se me ne wo ho no apart from area mu ho no mpe ba na obi ani ma me ento no twa to se me de me ho be me ni obi ade ani o nti enye se magie adi me bi sa because wa ka mo se no kore me fa me ho hyehyɛ no ntimi fa me ho nkɔ hyehyɛ be ma sa da bi na wose me fie ya mfa ntete me sa se ye de ho hyehyɛ be ma ba ye de tete so wo school ma ntimi fa mpena da bi ya mfa ntete me sa ya mfa ntete me sa wose akra no wo hwɛ no nti di ntina ba hwɛ no ana wo kɔ fa girl na ye wo ye ntia nyame ya mama on hwɛ akra no me sa kɔ kakro timi twa me mpoa wo hu de o church Sunday me na
me ba cho mo betimi di atoso ama me na ya o de wo chro de ma no teacher ne ya wo chro brofo kase enya hu ne fa ntiso hu munya no se de tie bia ye benya no we ye part 1 part 2 nya mai because I was a teacher ni no o kire ye eniema ba ku mienu miensa bia ni so want to be too futuro mu ye ni so won ka so oba no ene be de ne ho be hyehye no no oba fefe na chi no oba ye de be Joseph oshia de na chance otumi hia no so ade na teacher ni ntumi hia ho so sa papa enti eja wudi adi ntia wudi wo ba achi ne ba ye ne se woni mi teacher ni no wonhwe no onhwe wo nana no enti se de twa to okra na wo hu se teacher ni samse yabu adiska aba se mo fa nhwe akoda no ye da ben obekai da wo diska ba ye fa se bosom ba ko atwom la na we buy the one first camera dey twom no so we no okay October nim ono ma offer no ma beji ni o ma na November one farm okay it is say die pa na wo pese wonye emfama mo ye bese ya to aso de say na ai kan kwa da krampo no ene bela doctor bela yin wan tuya otua hospital bills no aba enye ni nyina no otua enye nduro ni nyina na ebusa na odiska maye okay enti se dia wo pene sa onhwa akwada no se me da waguma ni masia wi o do onhwa akwada na keke ma se me na me ho hyehye no ma me na me se wo fia no ma me ne kitchen cabinet ma me ne wo ho no o de ye duru fia me bi sa wo duru fia na na ngwa no de agum ma me ye me ya pa se me be run them na me de me fefe no just like identity I didn't me woman in my so pen fefe no wo de duru fia me hu de me ye ukobondu na so ngwa se o ma me ya pa so betimi de obi aba bejida radio so ase nipa ne poto enya ha nko no di kan se me enya ni ha no di kan se me o se bi che girl di bebre ba me na man pa fi ana aduru kese mu ha no ma me ni ko akodi wo fi because ya aduru ba bi ase me de me ho ahyehyɛ chiche nya ntisa me ni ko akodi wo ntisa mba ko akodi mu ase nti yenyi ensem frase o de o hwa akwara no akwara na mpe so me se yenyi ensem frase na wo ni kodi wo fie yensa da so hyase ena wuni ni kodi se yensa da so hyase de ye ni bedie enya wuni ni ne bedie ye fra na yenya no ye so exam papers enti papa mo ntwan ye se de tie bia beto aso se wose ye twe ne best studio ha ye de ne best studio ha se enti mo ntwan ye ewa ni mo na ye mfa second story kakra entro amoso na ye bia afe abedwafo no abemu de ama fetus mamu toilet roll ena meka fo awie ade ama wo sese nei wo toilet roll wo de be ye hu ya eye moton eye kama school fo nkoda na ko school nei wo mu betumi ade akonnwumakuo mu nsori mo ba bia mu be yizu ana ye fetus bamboo toilet roll toilet roll papa ya ene amansa nyina age atomu ene onsanka bia bomode ama onsanka esa se fetus bamboo toilet roll ye de mpempro bamboo ena ye no ni dwa ene nei ewoso ye nkra he ya blog B612/8 ata nkwakwashi LP North Industrial Area frɛ wo nkran na pa bi atua no afɛ 03022248430 03022248430 kuma se wo pa bi afɛ 0550 000 990 0550 otomresi me mo ha na pom to say na me adumo okay within Bacho Augustine Tia free hin abae Bacho Kentampo okay nitio man Bacho mishia be ma bi e frɛ no owusu kwakusu Bacho tonkube ana yedua e wa abofo na Bacho mishia be ma na o ka kyerɛ me sɛ opeso ware me na me so me ye sɛ men twempona na e hyehyɛ ware no na anyinsen ba mu anyinsen ne ba ye no no se menwo o ma na busuafo bebe kokoko na mbe boye no nyame adom me wo ye no so beto akula ne din e na me ba no ho nom no sa na one ma wa onwale omo ma no me na me to so nsia na ma no na to so sai mpa cho nsia ensia me pa cho an wo kai ni ye de me pa cho an eden na hu ni so ne mensia me pa cho ma no ba ko wa bofo ba ko so wo tuobodom
me pa cho ba ko so wo omodoso mansia obia wo ne brono a wo so ba bofuni ba ne de me wo ya me koye ga ni di matem papa ga ni di matem o di matem so a be ma no wo ho be ma ne de aduane ni sika koma na ga na be di matem afini akakra na afi me ko ho ba ni be di matem ma no se tawoto mano se kankabika me hofo me yoba oba mu nsamu tisame manim se aponchinyini krom ho so mu tie mi a oba ni di matem papa odi be ma na tem odi be ma na tem anopa awia anwume o hwae me wia aduane a ena obedi matem me ka kire be ma ne se me panacha onye na sede ma oba no o ka kire me se me be soja ma me hwe nkwan mu be hwe me kakra o se Saba ne nko na wo kwoto no ho no wodi wani se pretwa me bo a me pa cho ba ni di mani pa baba wo se de yan wo se bola so na yetudomu abin na mi bedi ono ntu opa kire se ono oba be ma ne ye ajapade no be ma no so mi hu no ka je me se fie no ohan adwuma na oye no so eye obi dia nti me dia mi ma anya da oye ka je me se ku adwuma na oye den oye ampa so kube na oton omuna so di gukam kan ye pika ash nti odi chini nye baabia o chini baabia na so ba ne so ano se de mpa cha o se ma no se tawoto Jesus Christ obebo nipa wo studio ha case we obebo sa ba no ye fe ne sen me pa cha the comfort or the comfort mpa cha okay ni kunu na bo ni di ma me hu so the comfort oh kro be so me pa cha abofo so memu don't worry o de hwe me comfort sa story we mu obebo nipa abode na no ti so ono ankasa ne me pa cha ni kunu ni masama me kan abofo mo hwe me a omu ni masama me kan ma be ma ne de me ye ti se okan asema obasa asema obeka no me hu wo so se gigigigi oka che mi se ama ade we eye se ya eno ana eye fesi wa ama me o de hwe me hwe me kakra bi wo ba be se tu be to yonko ba ho wa bra ye ma clear wuntumi po emo nipa ye ma clay wuntumi mo nipa nanu ya ye kase nipa no ya comfort wanu ya pa ubebo nipa ubanwini nipa wo show yeso ama ya hwe nipa ubanwino no akwaba na me yozo Daniel evangelist akwaba evangelist akwaba evangelist jena zo njeno evangelist jena wa jena se wa yoba Pastor Julius ma ye kwani ye hwe first case no Afia danso ne se Samson ya bo eurade se maduma maduma teacher for the Samson ashano so teacher juma na ma teacher juma ya ndio ya breve o glay because school bia me tira dey wa me free na makola ba ko zato na me social studies in English akola yi na so den just o ka fa no apo man mo be ko nye akome bua wo ma no na be me mom na ade akola tu mi za mo se na tomato egu otra se wala o ba se sami ehe e be si enyi waji wani so ba se tomato se sami oh ngande ma bi adwen ya chia ya tiefo nyina na ya momu nyina nso afishia pa na ya kai wo mo say Akoma chede is still on the way ma afia danso a ene say Samson story ho ma ya desua de ma a teacher fo sa miamia ya na ewa chiri kakra na se krum ketua mu no sa okodi teacher ho ya na du baby a sade on se teacher ni a wako school wani ate sa anyoma no nti na krom keto so de wonu se o mo wo ho no nhyara nyam kofo asabio o mani ate ni ade nti du ba bi a ya na ne fe nko akora se me ne se ase me se kura twempena no ya na efe oh mama bi kura tumi so ne bansa na ehye da ya se ma adwa fa nko hyehye na se Samson na mo abrante kama se na ja onyemo mamia se oh ntomo ya cheda kwa ati me coaching kola tufo so mo nkonko ya sa ade no
oh na ni nyina no say maame etufo say but ni nyina no de bia me ka say utiche na ese ohunu wo de wo ye wo ho abrabom say something na nkoma wo di nyina no utim say na beba oya was a mistake am here no mistake just onu a utim say wo hu say wayamfom so na ma hwe abrabom say wonye hu da cha wa hwe wan kasa wo besere ho na wu say wonye hu de wo pesa wo ya da cha ene nipa kon wo be da cha wa hwe wan kasa wo besere ho na de bia me ka say uhu abaye yi start say according to Sir Samson no was started so church I love you in my heart and you go selling that honey ade enti sa no and the best anything can be pam because akwana ba na obo no woni be ken ni ubenya odo bia e de ama no enti akwana no ye na dwene say obesa ada odo foforo di a kira odi na de mo beda enti Sir Samson ni mutaye nti okokuru no so okokira de no nim na da chia nka obe avoid this ade because one kasa no wo ba won net dada ti say wo ba won net dada de a na say student ba won che bebo wa eno nye opportunity say won ne beda ti say akwala ni mpo pewa enka the mere fact say wo empana dada no enka say nka wotimi ma akwala twe ho firi ho say de be ya wo be safety nti say ebi na ba ya oso wo hwe akwala say wo nso say wo hwe no say ye bobo a asem kese na abeto so yi Sir Samson all be fa hen ma a teacher for nya careful we train teacher enti one we are ubetim kwanya poro no school no e be say ye free mu ye exam so awakwaje exams papers a wode ko enti say headmaster practice na say bia baby awo no circuit na wo no mpanim forte a one we are ubetim nya problem because when student akwakwada do wonye wa school ho ni dey but school a ebe ho na na kwa sa no so omu mpanim forte a ede na beto enti ma me fa konya iso atu teacher fofo ewom nkware bi ho be hyehyew enyem nko a asofo kra managers baby a but no kire se baby a meta ka se bodamini ehia no roro no ho a eno tese ne nkoda se de ewu bodamini na wo avoid no saa na obi so ne ho be hyehyew a wo kwan bi aso na ni nyina no ma me ka wie se wunnim wo da ache a de all ube say all mess up in life and masem ni ade na just say onim ye open future so we need open future sa na money bi na oye na say something ayem from so a say teacher fu nyina suo ade ukokoro no so kwakira de enya ade fufuro bi a sa nkofo we na ma umkokoro so mkoto shuo mbeba na ode samra na bae okokoro so koto mobile phone obeba na ye de bancha ba ma no oh one we ni wo botaye ntia yes o disikebe ko kurumpa me ko kotontoma ya na boys yo mo ma ntoma shop o ba mi bra sister na ko enti say wo sebi se wonni mo bota ya wo di 100 million na kwani na ba ntoma ade akogo fie na wonni me ode ye edu ko kira ade ma woni nko ade kire no ho na wo hwe akwa sa kwa ye under age se nka ebeba be rape case under rape case and can you treat you as a rapist 17 that's it. 7 good. Because I think that's 16. Or about 18 they mature. 17 and so it means still under age. Just one report on motiase. And you think a better problem ma and I'm into akura no so for. A year can a school for be a school for be a teacher for ma a school for be so kola boni ankasa. Obi a teacher ba o boa no ono so boa honam fimfise na efie nya se de o kan na ono so de batu so yi e dey pa na ya wa sa at the age of 17 years o ko tro I love you in my heart and then na ejeji wo usalete wa ju ni pedremu uni pedrendi na ha wuntia ma akwani be biri ase o mu da tinyo a teacher for na nyewe ayo se mezi be be full life a teacher for ba na awenya for anya bi nyini na yo mu photo ma bi wa nkwa so ye nkura bam ye o mu ba yi a o mu be yi wa hwe no mesre akora se so sa ko school se nyame anya wode no want me ansan to aso na se something na more se so abra bo asai na da che papa be na abenya ma nkura na o mu ntombo ase se o mu duru sa age na ye de be mo o mu de 24/7 o mu room obi ani o mu ni asem abia Marco eya na eya asem na Bible say me so no medwen te sa abofra enti ye won kola ne wo ho omo nkola no omo adwene no eye abofra de na wo so mpampanso na waduru no wo ye panyini
training teacher. Train teacher. Train teacher. Wenti wo akora wei wo se wo si mu twen akọ ne papa ho se oye wo type a wo pa wo ye de ko ne papa ko ka che se yenko na minko yinyin se ne entungu because wo sha onye type a wo ye de wo pe na oya akora bia esese wo suma no enti wenu de wo ye wenu hu bebre wo hu bebia akwa hwe wo ye wo teachers ni bebre wo ha ye de omo sisi enkola no ye de omo bramu omo ye de omo bramu se mo nkire omo ade yamfo omo amra mo se mo ne omo ne da na nka ne si ye wo mema bebre omo su gina ho omo su be ma sesa omo animu a omo su betumi awe omo ade enti wo ye teacher wo de ne ye soronko wo de no ye soronko se akora no obawuro ne ho sei eti gay nyuma ya na ya mede or say I am 60 years I go be like this yo if you touch my pillow I will tell Poppy I am 60 years I go be like this yo if you touch my pillow I will tell Poppy blale mo women's omo yankola 16 so go to me ya bibia wo pe na nankola no kra na yankola boni ya hom first nka ma me ne papa nanka ya de ntuma kakra kata ya tiri nanka ya de da ha ya ni hwe ma mi ni papa ni ni aso de baba ni akwa akose dem ye nim ba bia ye de ade ne kra hye yeni nankola aba no na aye bibia wo ho ye betumi edi agoro saa ni e tro letter yi I am writing letter to my boyfriend I love you I will kiss you I will meet you that brofuru to mu se emfa ba bia o kenkan ya utu mu se ya akola na aye dai atwero ya akola ketua saa agoro ni nyina ye dai ewo ho na emom dia wo wonim dia ne so eti anka teacher ni ba ana mpacha wo kofa akola asi ana wono so ne da ya me pacha anka yanka na anka yanka teacher ni ma ya do mototo kuro nketua mu omo so ntumi hu nkola na omo so ani je wo omo ho omo so wo nkola omo so som wo omo wo boys nketua bi omo fufuo ma wo omo adeti na da bia ya na mo ma mo ho ya hene sa omo won kro wo wi ofufu a teacher ba no afro braba fa we mame wo be wo mi fufu kakra mame wo wi na de ko ono so enche ne nya ne sa bia na ono so ntumi nya ne sa enti yesre teacher form mema no yesra mo kwaku don so anu mu piansem na nkora no ho afe omo be woro omo ho omo be jeja omo achi omo be tro letter akese efisi obi anya teacher ni a wo pe na mom teacher kase ho na ebe boa wa ma wunim die na wo ko no eduro kira ma se wo se wo hwa akora so se wo hwa no wo se se aye bibia ho na so wo fa wo type a aka asumdua ba wo girlfriend e de na si wo kwan wo girlfriend wo ho e de na si wo kwan eti nsuo kakra won to me for de nsuo nko won to me for mema ni bi nsuma wo mo je sanketa esia no mo fa mema ni bi na mo so mo nsuma wo mo se be ya nkora na won koye mo akondo won to me nsha wo ho so fankola mema ni bi na suma na ho nto mesre no de sese wo ye no onye na nye saa na ti ko otoro ebo ho e be pai de sese wo ye no teacher Samson ye enye sa wati ko etoro ebebo ho pai so a ye de ade betale ho ne ye de ade ata so ne ye de ade amana kom maami bi so na ka wo se metua wo so aye dey aka ho eti teacher ye de sese wo ye na asumdue emra eno ano nana evangelist maami sister bi ton kwankwan wo kase ahemfie ni wo so o chia wo pa maami me catch teacher Samson say Mpanyinfo say first fool is not a fool, second fool is not a fool, but third fool is a fool. We say ubusan question we say etwa som prince. Ni nyina one ne die. Teacher Samson, you are typically fool. Because obesuma fidie first one, yem fan say temptation. And about second one. No was said. No about third one. You don't deserve to be a teacher.
We are food. Typically food something. If you say nana na kuya ka say me say baby a wo gina no wo nim de che teacher wo kire no wo teaching into wo ba ya no a wo fefe ne to wo paja ne ntar na de ade no wo ken wo de mu twa no bi gwano esa ko respect o no matter for be kire de SS ba ko wo se da no wo kire de esa na nkola guess no e say into de ye nyina wo de wu ni una mo fonde de bi wo mu sa da no mo wo de I say ye ba ye twam wonu sa wu no wo so wu no kura me mu se nua de tete to ami che o ma de on so kasa kire o teacher ni bia who bu hu to that level no enkwala ni respect wo mu hia ukuro so se do mu si ho awawo now this is ntwamu ani patum this is ntwamu ani this enkwala wo ye wo mu fefo wow wo wie we no wo de ko bi so wasam me wa girlfriend so te ho teacher Samson men di Jimmy Samsa na ba bia wo duru de wo na wo di nkwala no kwoti bia papa mu na ze nkwala wo mo class no they are at risk and say wo no mo ntem so mo mbeda no etia omunye say the headmaster tia teacher Samson wait to person out from yes still 16 for 17 for 17 teacher lo see man ko tre class 1 no hu nkwala na ho kra class 1 is on timi nyane ne so be fefe class 1 de on debi on timi class 1 de on timi ana de on timi on catch for ya besre a teacher for no a na ku ya class oh ene nkola mi nim ma ko mu nyim wo mu na e de no ne na mo no ma ase wo mu to wo mu color different ne nantie ye different ja wo twam wo su na wa mo wani asendua mu a o mo kasa ye different so wa mo wani asendua mu wo twam se mi ko fie na mi se ko so kola mi du na KCS kola yo ma pon no mu ba chese wo se kola na e ba no se teacher for no bre enyo wo ma wo mu bre so and back wa bo wani asendua mu a wo ye free ana de na sin se wo so mo we na zip no tell ni no anya ni ya fa 6 inches na doa fa cross na and their hand and there telephone kura nya bi ni empanyifo nya bi ana teacher mesre wa nkola asa ne de nka fa empanyifo ne empanyifo do bi so wa wo mu kine wo mu so wo mu pa bi na mu nya nkola no mu nyini na fa mu empanyifo no wo ho wow teacher for no kra girls na unu mu kira de ade no sister bi from was we na go say teacher Samson ma wo pa de fo okay teacher Samson pa de fo okay on fa penyin afa no kwese bra won tua na se me no aduane na me jani ya wo ba me ya no akosa nsu abre me obi de me books suma me ba na course ya odu books no na me say books no ade I me teacher say am family ni fi na me say kai dan birodi me twa no na say my friend and then you will last yes na me ba de crow books ada che am sa ko school mo na me teacher ma sa ba ha bi o me be say me work headmaster o say headmaster no so kire me French o secondary school na me na akwa bo me Mr. Mwati me copy office one net we na me say me new power Wesley Day secondary school what hey what na me say teacher me sra me ba no for books so one bi okay me sra wara enti ye ma me no me abata so mama ni na ho me ko say ho no ye sra mo say ya na e ko so teacher for esra mama ni na ho na nkola ndo mu ofe mo di agbo o mbebu ani mase amen anire ma mencha TikTok for in fact almost say almost che nyina esia for Gali shot it and Little Mermaid and Stella Little Mermaid say dey be about Bellucci ohun Bellucci into person ohun Bellucci e be ohun Bellucci ai mama first food no be food second food anu so yanwo mama me dey anyoma metu ye Samson Delilah dada no so o say gay dada dada it is Samson Delilah yeah me just there woman you so something Delilah so me be say me no wadi ato me so ana obi aso per virgin mo so mama yin mama 16 years and no started trimp na me boa wo se na ho kire wo ho 16 years na wo trimp na no de na na trimp na de na o ye ma wo enye sa ho kire bi na ma wo ko trimp na mama na wo pe wa de aye dada mama ena na me ko kire de me ko ye me service e wo akokere mama ye den ya wo benya nkra bi a omo beyi omo yem se wo ye madam wo ye se ye beboa wo
na me wa akra bi sa ho wo ho no ma no aba madam o pese o ye de madam nko nso ma me yes nka me hu bone ewum na so teacher ni me the fault am me find ne say that moment na o hu sa akra no den ya bibi course mama sama teacher ni ka me hu ne say ntro bi na o twitwa na wo kra won say ne pe but obeya dia man uni ho wo ban wo be hu I love you in my heart say manen ko eno ansa won to nsa friend friend bi oba wo se kwa mama no open na dia ye dada na ohu me mama say o try answer ye fa ne say o try answer na wo bepem that moment na hu ye ne dia na o ye as a teacher akra no ye na be so nso ma me phone o na ye that moment wo ye na eja enti so ko ba bia enye kra wo teacher ni no o gina mu as a parent mama me phone na ye de na ba no as a parent no dia na o de etia akra no enti na o pe wa dia ye dada teacher wo ya ringa say de hia ne say one na wo say one pena say wo de one na wo den ya de okofa ye no wanya say be ka che ne say akoyigu na apɛ say eju time apɛ say wo wa ba mia such nonsense when you that phone tria asa akone papa ho ka che ne say o mu de ma me say girl ne buy o car say me ho ma chese menum to ye wuti mi kwa na eja ho no say mayingu na papa na mfi wa sa afra ne maame wo phone so hey teacher ni nyame hu mo bo wate we wo say headmaster no say na omo so mo hwe TV headmaster we hu say de ekọ won kra na omo nye save message yes teacher ni we say wo say yes start ba mama enkra na bi so ha adwen and dey no kra enkra ni bia ye omo fe say oni teacher ni twempena na be na me boy no oh me say no me say no mama mesre the important thing is say woni bontu na wo ho so wo de woni na wo say wo ye eja enti ye wa said ye say eja 150 cedis mama and 150 there na ye wo fro car kra na asa akro pen ya resa ya ye ne say ju akra ke cho ya ko ne say akra no ho fe kama eda na oba me ni ismo ye ko ne ho ne ba no ho efe mesra bra na be he oba no 150 cedis anya hwe pe kakra kan na bra ne nyina insurance ne ensiesie na bibia ento yi me na say papa say after Maa Akos please man the same thing going on in my town Jamira in the German North District ma please that is what going on okay. And messages ne dey be crossing be quiet almost say any I think this case has become a disease that do not kill but destroy one's life. Maa Akos, if I may say this is everywhere in Ghana and it's rapidly going on at Bebieni and Riaso Bekwai district inside Western North. Now Obama me ya we who say teacher ne fa mamiens abomu Obama me ya ofa na dawo e be fa wonu emu wo mo miensa na anyima abom teacher three kola miensa mu anya mo miensa nyina abom o yesu akọ behun wan ya yina free ho aya gbadama galak me sana we dia sa we ya school ni na teacher ni bia ya wo sa na wo wie on san hwa akoda no ball su dwa we dia bomode na bra ye wo kumasi askwa ni mo ne di hwa ni mo ye wo kumasi askwa fast story ne bra na we teacher ni wo benu ho wo be hwa akoda na hwa ni chapa akwa no wasre pa Badema garlic mention and the prekasa and afe lime garlic and then natural helps and your dear and into wafuna ye kapu and answer cholesterol no doso ni pedriani mu stroke na ye wa with the no badema garlic mention no be big man capsules and ni badema ko capsules no bema waye mre won pem gu mema kan mu ase badema big man capsules no badema ko capsules no bom ko capsules no ko ade yamtim ani koko etu ase badema ladies capsules no ema wutile dispen was when say aye wa kaso wa sam na mekai eno no esisi akohye kumanu anda kanu ho na ate wa kama na godash powder ne capsules ne de ene asthma ebetu ayi na sesi ayenko cash drugland tinatable center Accra Shaman Equus Pharmacy no read pharmacy kan kasoa Tribe of Judah friend Dr. Gbadema Naji Enupebi it was 0248
28 28 87 88 0248 87 Top Choco chocolate spread. Top Choco de bia me kama ma wonya opa no de e hye na eno ase wo ti ano no wahwie agum wo de guma de e hye no bon se anane na esone eno de fa wa no bon se aye wa no honya no se wo di adepa it Top Choco de mesre enkredi empanimfo di emrafo di obi e dis takua hwan biem na edi akua so do okuta poma enti with me friend 0243 033 na mama wasaka Top Choco no e bi shane suma me awie se health alert clinic ya ka fo wonom e de ma health alert ni na say tutumika manama otuna fo ni health alert clinic na diabetes name hypertension stroke 9 wonsa ena aye tututia also na prostrate na we ni padua ni mu wona say ena mu hyehyɛ wo na sisi ya de we ni padua mu twetwe wo da wontumi enna ya no wani so bru ye yade ena ni wudi asie yade na kyasa adane no Goliath ena ti usuwe bomode na bra health alert clinic wona David wo ho wo the time bebo Goliath yade ama kyasa wamu na tokum eno no sori biem na ashaman health alert clinic any Queen's Hotel no na hwe ni mu oba municipal assembly no Medina post office oba First Atlantic Bank Kasua Crispo Junction oba block factory no frame 0242 51 88 93 0242 51 88 93 Meisu fruit juice dear ayadia edepa akwa mesu Meisu fruit juice hono na mesi wo ye adore wo ye wo to ba no edin on na ye party so a afia so mesra to party for mensu ba Meisu fruit juice for to party we be no Black Eagle energy drink etumi aginja wo na ama ho aye energy drink ne de nko obi ehia bia no pa wo enumere so wo da na so wanum bi wo sama wo so kama de ya fa ne say Black Eagle energy drink and a Meisu fruit juice Friday no 0208 44 45 0208 44 na Emma wonsa enka edrebi 3p garlic mixture mansage tumadro ya de one garlic and aye and ya vitamin C minerals ya so a ena fe yede agumo eye 3p bomode na ma sanka 3p garlic mixture no ebi stu immune system pressure was so wayas na your sugar was so why can do stroke asthma woju so tentem ni tichu wana dwofu na ye kapu de mu ya eye 3p eno an ye nonom daniel ba mr kwale na capidan ene angelo frere 0248 928824 0248 928824 grow fine moja dro papa wonu wa obedi na abeda wo nine wo say tititi beko wo ba be ma no mu benyini yie ana wo fiti krom na nye oba wo de no wo de ye grow fine mr kwalenak Ashtown smart able of one say Fred Mess Apidan pure lip chemical ubenya bim o kan shi dragland frere 0244 5965 0244 5965 channel so Emma me awie sasa open flora tissue papa flora tissue there no kwasam say kama enu ti bomode na awie Emma wonsa enka bi tissue kokokokokokwa ebeko botom beko wallet ni mu ebeko bag ni mu ba bia ebeko wo hem wo wensi wo bo wa uwia wa mo no ato odi ato dasbe mu kama flower tissue tissue to purpose towels no ne nyina so ewo ho bomode na friend 0243 033 that's one ma wonsa akabi Joseph fashion awia wono na ashamatade kama ya medeti ye ni nyina Jose na ahye yatade ade akose ye no e Jose na pempam ye enu nti ebia bronya brain
obekwa sorry na se mu betutu kwan wo be ye niema ne programs ahodo wo bekọ Mr. Wada eye Joseph fashion ma ne pempam wo niema emfa wo so wo abrochima mu wo nkra wo western region eastern region ba bia wo bia no wo star no na your fatwa na fa WhatsApp jo obepam e de amount friend no e was 0243 433 465 0243 465 and she's a wono and ama me wig kama me dia hye ya waye me makeups kama no she's a Kumasi Sports Stadium when Unity oil no and di hwe mo enu ti hye so open Rivon open Con Road there open short open long wedding engagement be a wudi kobia no ni na so obebo won sa no afreshes na je say enwi no ejina wo aboboa no enwi kama so afebo na de tia enetia no mopo she's a number ni frame 0249 155 776 0249 I would about hospital yani did I would 360 capsules no abandon ointment no capsules no na efa ointment ni twitwe na ho beto pa Dawood no yi de enso table so na ukwa ba na pharmacy shop mu a enye na for Dr. Dawood I was 0244 88 64 37 na eno no ma won sa aka Dawood enro yi bi na ena wie pa de wa wonim se ayona pharmacy fo adua friend guy can no de esiesi oba akoso ekumanu mu na aye woyie kama ehoye wo hire wonte de umenseslo enkwaye wojunso emoja ne ade a oba meso eni hu agoro wodi ye gynecare syrup bomodi ya na pharmacy kam kan e ba shobo ye gynecare syrup for 0597 21 60 37 0597 21 60 37 na emma wosa enka bisesia na wie na ye bi na efra we wose brenya yo brenya bosume na ne ewomu yi na Mr. Wada emfa yade enkowura de year 2023 mo esa se eye ko na nibre so pa obi abodu a woni be ma bia ye emoja pharmacy se edi wunya wobi age ho sika na so duru so obetua no wose me tua ne ntua ne kina pa ba bia fam ko na ye bi wo de fa kwadan no won frɛ no na so obedan ne kama o onipa kro na bedwa ne na muro mu bidika no wade wusika abrɛw wo aguna saman na obefa ka wafijase na se Kumasi adum frɛ na ye bi sesi a I was 0243 13 45 35 0243 13 45 na ene na ye bi nka safido curriculum no make am for the amount say ye what one hour se meni adwuma ye bomodia na download the Fido app no e wo Google Play Store na emma wonsa enka loan efiti ase ye be mo 200 Ghana cedis wudu hu ne na wutua de here etumi ma 3000 Ghana cedis na ene won so wodi akwa kodidwa dial star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash na chasa won so watumi ama wonsa aka Fido phone re wo mo bosia no ebi na roka kilometer ne de pakum capsules abedum Ghana member bema pakum di he wenim di etimi yadoda ana jenika 442 oba information sa ne bono 442 na fi ade hia koshia match na wa wo behunu e wa chesa van capsules so wojo so ntantam ya no wa ya se eye wo ya wo bema support to prostate the van eye man memme nyina dro metfagen capsules man memme dro wonu mu a esese ni padua no ma moja di afusani ye to ase ji wiwim woda na dwa wuntumi na arthritis mo ya adwumaden no agudi for man memme no mesamode no rocket Clinic Limited ye dinu payaba Kumasi Alababo Abu Station ye wo ye ni Openi School House no and a friend mo friend yen e was 0248 88 5040 5040 and a great gift about clinic and laboratory services one nurse ni papa no one no dro no na yare sabia no ho asam ni ye kan and ye ma nurse wa kwadru wonro mu se enu tututimika say ye prostate cancer enlargement awo fibro diabetes, hypertension, hepatitis, ABC and D, typhoid fever, malaria, and ulcer. And then we hear a grace gift. Ayaresa ayadumacha de MIA. Bra na benya dance. De Kumasi Oshim School among from Oshim among from Barakasi Road and Accra New Wachimota. Ye bay a year petroleum bangalow no. For 05
0543 0543 32 00 0543 32 00 yɛtwa yɛn ho aba yɛba yɛbɛkɔ ahoma no so. The thrill. Pano man 35 shidi. If one man so cry me friend crowd pano send your power Sunday. Hon. Into your ma I'm time aso na ka me December. Ana me ka se me time aso nti ase me about 2 weeks. Me ka won fi me. Ma ka won fi me. Ana me aka so me kodi pa kakra na me yeska. Ana me ko odwa so. Me ko na ase ya ma member. 12 January na me ko and I see my member, and I see you, and I'm a friend, and I say, our doctors once and sure, surgery, baby. Intimation sense, me pay major as a home, and I see you. The catcher and I catch him, no brothers, no, one to me fell. And I see you, Matty. The fellow Brahmins, so I'm say, say, no, me private 1 meeting. Then, me to change me, shed you be, friend as I knock. Until my Thursday, I'm away. Me na me friend wan to hwi amakra no akra no bibia wan to de bi drawing kwa bia so wan to it's my sister me na me sister to turn ya mani bibia na ediko ofie be 2 weeks na si ho no e me hwa akra no ono to hwi mbai ye ho no na be pampers inkitinkitin soft pampers na mama de na me sankitinkitin no de shen 15 o de me nsa bai na akra no susu na kwani suye pa ni eni ngana e ha no na mfi so omuso nduo akwaye twa na fuma na fuma ya ne ya ntino ya disi ehia nduo bi na de ama no ana me friend no ya adwuma o se twi taxi ana me share se oba o finkoko oba on to nduo ni bi o ya de embra na see you because about 2 months no fi me because I want fi me ana so and no Wednesday and the phobia could do job price of 100 na ye into no oman to be na say I na omonji receipt in kan and I'm see you omo buy na see receipt in river and I'm so receipt in emu into no onye dey on face can na fama sister no ko face ka ba na papa to wan che me papa oba na di pampers adwani si ho no dani ni ko fie ko face can buy man kasa ye ma scan baba na che akra ni benya 1 month ana mka che so the coffee na do ba fufura ba aka 1 week na manya 1 month na do ba fufura ba na me aka sa ne ko ba na mka ka che ne sister unu de be ma na ina si da bi na me so ba ha what so ni ba bi awa na si da bi ni de mpi na me so want to ye be ma me kan che ono me na awo oba ade a che me nya 1 month into anhweme fisi we buy a confirm ni currency fie hoda or face can see fie hoda it's nipa na na metino say no na see you wate no kwako boy boy ni ko school or ba be che no wo busasa ya mpa na see you no je me number na me so je no de me wo ha be 3 to 4 months of friend me number me ko na ma edwane awi amate ho no na ba ni bisa me say be ma ni ba krom ho how many years na me so o ko 2 years ni ma sisa o so wan ba ha no me nya wan ya e wo ha no na me sisa o ni oboa o na so woni me oni obi a wo ya ye fe no fia teacher ni so oni mu o so oni wan lady ni so oni mu nti na me si fie we bi nso na lady ni ka che me so na me si fie we bi ada ko en won ko to teacher ni dabi me ko na ko school o na so na me si fie we bi so ni me dia ma me si fie be na me sisa o so ni me na say ai na ni na o te won ma wan ka hwe am so ni no so me bi sa me 3 times so ni me na me dani me na me ba fie me ka che ma me ha no ma ni yanka wo ko no na mo amo ho se mo on ko ho no omo ni tina se ka asem no onko bo mu amane emu ba kwa amane na me ko sister bi ho no lady bi ho e fe me sister Lydia me ko ho no na me ko bo na amane so si ni se na teacher ni na ka share gen so ni me ho na sister ne fe obo ba o fe mo so ma e busy that time ni so me papa fe dwa so o fe ya anko na o fe ni headmaster on ni school ana head me ka se u do ma mu fa asem ni ko ba bi pa o ma chewa ma mu fa asem ni ko ba bi a na see you what ade achi na dey asem ne ko ni headmaster ni ana ndie ni ndio mo ko ka ho no ana this ka buy fees ni we na fe na do 1 month esika ba say 1.5 no this ka buy
na me papa eji mame ono di second one e buy na papa ji na di mame inti ye ma miss kanimba ye ma is kanimba e won what meeting 3 months 4 months and so no do 1.5 plus if you so they bring na di sika ye ma no so okwa akwama ana misa sese wo ko wanje ehwe nso a pampers enkodi enkomo we ni baby afefe. Hello, we didn't baby afrefe. Marco. Yankwe. Marco, my mama passed my palm where the was and my name and I'm the mother of the project. So, the Diane Aquasia was a taxi driver. Now, Marco, Kwaku don't soon be a Japonia on Becashing. We say a crew for Naban and Kalana Ban Marco, or my safe your money, your man, son of Ba. Marco, me say, over here, this a kosher fire. School needed best person in Kenya Catano. Kenyan so any pool. Marco into or craft no. Now to Mamma so for a school for the into a mofo. Now a friend saying, I buy a year not to Marco a bonnet. I don't know what I love you in my heart, a teacher, a table to say a day. Oh, the office and I see the one year she. Ain't it any Mr. No send the banner. Now I planted the on one and then a walk into one send the banner and one in your mouth of a macro. That's it. We didn't baby afrefe. Oh, Mira. And about any more future. I think come at you and feel so. Because I made a success in the being there. But I only have a Pokuni. I think you might come back. Oh, but yeah. I blame you now. Summer. Or Jim Gura, Summer. No, I can't work as a Uche and teaching in Nasamoka. And they don't want for the group. When you what makes people akwa pana wa so se mun kuni ni a da bita se pa na wo tu dia wani mu ne ko ko anu kita e kiran kwadi ene ni san kwano mo su mu dia wa yi mu yawo ayu mu ne kitani na jo wani kin ya sanu ko nkwana de ba dwuma ekeke ni enyim ye be se nkwa no nso bi mu enkabi enkwabone pa sisi ye unti ayo uma no sumo ko tempra echi adon pe no nkwa mo mra mo wase omo wase me da se bi otwa so di ba bi afa. Good afternoon. Pake mo abaji Yakubu ni because from family. Chef, Auntie, Asimode Biameka. So, but before that, you will study. You have a mindset, intelligent question. You have the question. What is the thought of the child? If you know the other money in first case, that is according to the soul. What that you know, and to what you Okada said, I love you. It's a crime. What that you answer what you are not that actual say so. I love you. So many things you are free. So, it makes sense, Auntie, and even also going to say it's getting out of control. So I look at it now. That is what I show them. I know now. That is what I show them. So to it now. What about one time? It's messy. It's suddenly for some say, "Oh, see, Jenny could set us here." This is the whole stopping. Because in UK, this case, some talk to the president. I tell you what I'm supposed to about Syria. Oh, I didn't get the man some for this some force. Also, you years so what have become? 2 years or so for you. When the back of who's going to back to, what's back to the talk of it's not a sense of our animal. A bit less than this severely. Look at the whole topic. You can't talk about it. Manuel, see that. Yame Eshame Smeda Smedi de Maa Akos Ebrena Son Sebusia Pani Samia Champon on any team Ebeje Adwana Afe Wadi Akoma Sports etu amoso nyame ya adomo chini ya webesa ya babiem yadamu ina se ama mo enitie. The thrill, the performance, the surprises. Get ready for the most historic event.